pia pia o ile langi lo ufia fia ile kaisila o la usikaili ile sesenga e tau le fetaui ile fufusi o si o uofuae aele ai oni o usevae si o umiti afutau le ofi o sili ai ona oti si o umiti afutau le ofi o sili ai ona oti ngilo uolanga te tauna fai so ainga popole vale lo uma fau fau o se panga ai o le au atu vale o si o uloto o tau o so ai o le moe tolo la uma lo me aunga e su e ai se ava se ava Taleilo a fuafua lau wa umataua ua e whaapea mai ai o whea alofa maoni o le alofa e tau i le oti ta alofa i o umanatu o le oa e tu i alo ufatu e mana tua le amatanga ia upu mau loi mata na e fai mai ele ai se unga o la ta mafutanga wa e lo nei le olanga ma ua sui fo i o lo uanganga o nei mau mea na o mana o i ai ua le lea uma i le ala Sila mai ia I nei mea ua o whai O lalo I fole tunga mau o te tau atu Ua o fo I mai ai Umatu o si o uola Fasia I ta I whaiti o ngā Ai mo oe o te le I whaafiti Sa o whai a mea sili sili Ia, talofa lava le paia mawalunga o le whaafonga tāpuai. Ai moise fo o lau sila mai moa I le nei tae au fau le aso fau. O le masina o Januari le aso tolu le aso tō nai. Whawhitai I le atua ua moa fo I le avanoa ma le lao lao. Tātou te wheloa I ai I le ulua I Polkalame o le Tanoa Ava. I le lua afe lua se fulu ma le ono. Whawhitai le tua. Anga le lei, malona alofa o te tai mai ilo tau soifua ma se malosi o le au ona nei. Ia, o le fo ua tātou lau lua fesila whai ai I luma o le atua. I luma o le nu ua e le o tua o le nu. O luma fo o le anga le lei o lo tātou o li I whaola. Ma vāvenga na te whaia wa o le vāvenga le mea le. O le ala ai fo le tai au. Mana wa o la le atua. Fōlinga I le atua. Ai o le amiu e pā a. A matatu le vai a sofou. O le a sui ai fo I le pese o le tātou Tanoa Ava. O le a tātou a mata I le pese le na leu soe sa wia. Mo le nei voi tau sanga. So ia tua I le fasia I mawhauwhaunga. O pese nei na tūsia I le mātou tina. Ia e whaleo ina I le a tau a savea. Ia lea wo o mai I le vai taimi o whainga o tātou au nanga ma le tautua
e ala i le porokalame le ana whaonga mai ai le tele o tausanga ai manatu ua sui le tausanga ia o sui fo i le pese le a malolo le lei i le pese le na fasia i ma faufaunga le a mata i le tātou porokalame ai o le pese lea o le a whaamasani i le atunu i landa whaafofonga i aso uma o le Tanoa Ava o le lua lua se fulu ma le ono tātou amata le lei i lai le pese le nari a tau sa vea i le lei fo i aso to na i mua o le porokalame ia nena usi whaafofonga o le pese la le o le a tātou amata i lava i le Tanoa Ava i vai aso te tasi Awa o le langi, o le timu fo i le muta. O fitilo na muenga, wa tofai malo i mata. Fitilo fa i solo, wa le taua i lona loto. So e sauia o le vainu lea e te tau mawhaina Papu mai e le pauno Le whaamalu lea ua e laina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua au mawaina Whaalango mai I lo utau au e te mapua le fia ai se fulu se nese I whaalavai a o se ato whanu pela vai o se papa mafu a mu ia la salo wa file mulo na masam no sano se ia lo famai Ola wale mawhai Leu so e sauia O le vainu lea e te tau mawhaina Papu mai e le pauno Le whaamalu lea ua e laina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua au mawaina Whaalango mai Ilo utau au e te mapua Ia lena, lea ua tātou amata I le aso tona I mua o le masina o Januari lua lua se fulu ma le ono le pese lena ia o le a avea ia ma pese tatala I le tātou porokalame o le Tanoa Ava I le aso tona I mo le neitau sanga lua se fulu ma le ono a o tu fo I le aso ngafu o le vai aso fau I le tātou ulua I porokalame o le nganga ifo whaiva o Samoa mali a taua savea. Ia o le a sui fo I le tātou pese. O mai le tausanga fau, sui fo I na isi whātunga. Ia e mawhai eo na pipi I pe I le whatu ma le loto ma le nganga. Te whalongolo le pese na ua iloa. O le a saura kamo le aka. Ia whatalofa ia te oe ma whaamuru atu le tausanga fau ma le nganga fia ma le nganga whaatai. O te manatu sa manuia lau tausanga fau. Sa manuia fo I lau kilisi masi. Ia o a ni pe fia ma li futia. Ia adu atu le lua afe lua fululima la tau ia ma ave o matu. Ma tiai ma whaalelea I ngā tei. Ma whaata fea I ni nuu ele ai ngā ele ini tangata ola e olai. Olo o soifuai. Ia le na tiai e la ia la pampeia o tei le fale manono. Alanga la e ai ngā le fale manono. A o talatu atu. Tala mai o apolima maisi atu le moana sau. E matua wha maa ngoto I nani wha le tonu o le lua lua sifuruma le lima. A o le nganga moni wha aftai I le atua Samoa, le ke luisi masi fia. Ma le wha amnia ina wha pena foi I le tau sang fau. Manatu sa wha pena umalawa. O tātou ainga o wha alapa patonga o e kalesia. Wha pena foi nu umafio anga mai tu malo o wha alapa patonga. Ai maise o te tonu nga le mu. O lou lava ainga.
sa ofa la le tua i lo walofa mlowanga le malo afua ai lau ua maua o lo walofa ia ua o se tau i lele ma le laufa awa o le lofo le tua sa ia tafa i ni au vale ma ia mboe fo i le peau langa vale i le fo launga le tunu le nā tausanga a toa mafuti o sola ai o le lua afe lua se fulu ma le ono le nei ia ala fa maia i whanunga le lei. Ma lei fua maia Samoa i tawhai fio le lulangi. Ai mai se fo le nei atu o New Zealand wa vea mo tātou a inga lona lua. Ia o le nofuanga au tū le nā o le polokalambe o le si ufonga o Samoa le Radio Samoa se fulu lima iwa tolu a mo i au kilani. Le tātou Facebook page ma le tātou YouTube channel ia maisi fo i follow mawalunga. O platforms ale social media lo mfai ona mafuta mai isi tangata i tawhai fia o le lalolangi atoa. Whatalofa foi, ia mawhai ilo foi le whangatia, mawha manusina le tūlanga o iai, le whao poponga le o nanga ma le tautua le siu whongo Samoa, le neitau sanga lua afe lua sifulma le ono. Iai le tae au fau, o le atatala alo iai le nā foi au o nanga. Ua whaalau tele atu ai, ia le tātou expansion and extension international services in terms of broadcasting. Our own broadband, the frequency 1593 AM. A o leala, ia wa matala mai, ma leisi fo i whaamrianga mo i tātou ma le o nanga al siu whongo Samoa. Le FM 106.1 FM in Samoa. Ioi, vea i le dei awa no e whaatalofa atu ai ma le nganga fifia ma le nganga whaalalo. Ma whaamadui atu ai fo i le tausanga fau i lunga le tātou wala leo fau le na. 106.1 FM i le taulanga ma le tala whaatai o pia. Se i o atu, i tua oi ai maise le motu tele i sala fai. Tu mua le fale manono ma le ainga i le tai. Fa pe fo i le va o fonti o tal tonu fo i eisi teimi o le a monitor mai ai le isi tata wala leo le na FM 106.1 mai tutuila mamanua ia o me fai le tua ina ia fa lau tele ai le o nanga ma le tautua ia Samoa ele ngata i Samoa lava Samoa le atu Pasifika Samoa le atu Asia New Zealand Australia, whapea foi le atu e lopa, ai maise le malo tele o Amerika. Po whea lava la o iai, ia le mamalu o Samoa, o le a mawhai o na o atu pea iai. E le ngata la i le tala inga, o le whina ngaro pa ia o le tua, ma le whakerisi ano ina umo o tātou tangata e o atu iai le malo si o le ala leo. Ia ma le upu fola le uwhai ngā luenga tutofi le tua. Ai o le awha pena foi. O na whaalau tele ina e foi le sila fia le leie le atunu. O mea o lo tutupu i te tolu o lau whanua me ele o Samoa la vaia. Tu la folo. Le whaavai o le atunu. Opu whai o malo. Le pāle mene a Samoa. O ona te tai. Ai a. Le mumbodi o le whiau o le atua. Ma le ngālu wenga pa ia. Awa. Le paipai sina o le tala le leima le ainga sa le vi. O se nganga fia le nā. Tasi le nā mea fau. Ia tasi fau le nā moe mitinga. Ua tau nuu. Ale au whaingaruanga ai maise tau walambai. I ta talo le au whaingaruanga pa ia le tua mo lātou whaltua. Ai maise o le lalango i le au onanga. Ma le tautua ale fionga i le li pule. Ma le whalitua le sunga le li whaife au. Reverend Pastor Louis Bonifacio. Ia, whapefo i le whaletua. Le taimua o le ngaruanga nei. Pastor ane Bonifacio. Te leinga ia sa le aula. Se mau, ma teio sangala. Ia, ma le au whai ngaruanga nei. Mori atuai, ne nganga whaftai i talo sanga molia. Ua maua i nei au onanga. Ua whafonga mai ai o tātou tangata. Ai maise, le atunu pele i Samoa. Yeah, happy New Year to you and welcome to the first ever episode of Tanoa Ava.
in Auckland, New Zealand for 2026. Io, e se le tā ua tele, o le maua nei awa no, a pēr no fa yatu. O le tō whanga i le pō, ma le malei fua mai le tai au, ma le ala whai o le atunu, o se wā venga lava le nā mea. Aisea, e le eisi na te whai le whai wale nā, ua nā o le atua. E whaamboe i a te oe, ai whawhangu i a te oe le tai au, ala whai ma malei fua mai, o lai mānawa, ia. It is truly a miracle none other can do and perform. It is only the love of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Tātou patipati ai la ia lea. Ia o leanga le lei o le tātou mtai sili langi. Whātulou i pa ia masani o le tawhtolu, ma le vāno nofo Samoa malona vātangata. Le vātausi ma le vātapuia, o pa ia ma mamalu wha le malo, pa ia fo i ma mamalu wha le anga nuu. Ia, ia matua le tuu, i le tāpua inga, ma le wha no ngā manua le ainga sa le vi, ma le au whai ngā luenga tutofia le atua. I whata whaitau langa e fia, e le ngātai Samoa ia, New Zealand ei, ia whapea fo i Australia, Hawaii, Amerika, ma so se tafalo laulangi, o loo tala whauto ai le au whai ngā luenga. Ma whanolo manu ai, ma tau aswasu le ipuwai o le ola, ona o lea, ona o le whina ngalo pa ia o le atua, ina ia whaak. Keri si alo i da uma le laulangi, ona o lea o koe ke le se kaimpi, ia. Whatalo fafo i, ma le fia tele, i le nei tai au, i nai ta mam tina matua o le atanu, tua asin sina. E pe i o pa anga tō tino i matangata e pele tele lo loto mo lo mafofau. Aisea, le anga sa o wola whaatasi matamam tina matua. I ni o lātou tausanga ma ale ma tausanga pula lango toile soifua i le tele o tausanga umawai. Ona o le anga le leile na o le atua. Au te whawhetai a voia. Au te tupunga mai I ni tangata e umi o lātou soifua. Umi o lātou soifua. Long life expectancy. And these people with traditional indigenous knowledge, le mafua mai e ona maua whaamrianga nei. A wawhiri I ungi haonga. Ka ngofi ala kou ia paru la kou vai. Ma whee ngoi, ma wha whee ngoi, ala ko whangau a whioki I aka mikiri ke we o longa akali ipo o longa whawhingi. Wa tala nār matu ta mamatua ia so alu tele. E umarona palu se vai ale to ina. Whamailo, wala au ka makila le o bai e, kofo le vai lea. Ia wa vai le ulol koi. Whamai, a waku a kewa o ngā se kamakiki. A whamai, a o ngā I pia wala ngai leo se whanga o sisi o le whanga ua. E ala winga ra, e maa lia winga le toina. E le wala auni tamaiti fo, le lo le tua, o imo tamaiti o le nua mai e taste, ma tofo le vai. Pe mamala, pe sumalia, pe o ona, pe wha pe I, pe kafe I maro pia le mea. E taste tu mai ai kamaki o le aingol koinga. Yeah, le nā whatalofu tambam tina matua. Happy New Year to you. E se teini papa I tu fo I o tu swafa. Ia, ma wha moe sa. Le lei o na wa I o tau, le lei tau mafa. Le lei le tau singo le suifua maloloina. Sa o tamaiti ma ave o tau, ma tu lei au tau wheelchairs I lalo se la au e maua ai le savili fau ma le ea felesi fau. Ia, whaftai le nanga alwenga le lei o lo whatino e nai o tātou uso matua whawhine o ia tātou matua mātutua I tono maota malawa, maota ngase, whale o tangata matua. Whamalo, loutou wanga le lei ma le alofa nai o tātou matua asin sina. Whatalofa whapitoa lava I le nei fo I au wauli. I le tapua inga ma le whaafongafonga mai a le tamama tua.
Ia Virgil Harrington. Ma lol soifua manuia po Virgil Early. Atalofa ia te oe ma le tuafine fo ia ainga. Le nofo alo ma le whanau ia ma le ainga lii. Aftai le tai au nei Samoa le whilo inga ma le tuafine ia ainga. Mori atu fo i lau vai a voka i lau mauta. Ia talosia. Te talo ma le whātuatua. O le anga le lei ia le atua. Ia ma whaonga ina mea lofa. Whaale nātura e peo na ia tātou vai o taula sea ma vai whaale nātura. Ia, whatalo whatu le i Virgil Early, ia, ma le tōwhine ia ainga. Ia, ma si o tātou ainga toa. Le tabau matua, ia au mua ave, ia, ma le tausia li ia au auna, le no whaalo ma le ainga li. Ia, whamarui atu le tausanga fau. O le ae fau le tausanga. E le kai aku uai ia pe awala o moisesi e whamarui le tausanga fau. O mai leo le whatalofa i le pa ia ma le mambalu o le whaalapa patonga a ta mam tina mātutua lea na whaamdia ina mai le tātou se i fo leo le sitseni. Ia, lea ua tō tele le whaalapa patonga na ni msalo ua lata i lua se lau ia le mawhtanga na ta mam tina mātutua ua whaingo ina o le whaliu nei le la. Pio le pese fo le ua whaliu nei le la i lona tau afi. Pe tau e whaulinga mai ai ua pula la ngoto le soifua. Ua whaliu le la. Ona ua lata ina ngoto. Ai o le tatalo o le i a tau savea. Nga ona whaliu o le la matua le whapena ai au lawane i ngoto lo tau soifua. Tau tua ngalue ma le au ona. Ia umi ana tūtua i whia whapena le la na ona whaliu a ai le ma ngoto. Ia umi lo tau soifua. Ia umi taimi ma tau sanga e mafuta ai i whanau a inga woma e masani. Ai maise o le wha wawina o le tau tua i le e kalesia ma le ngā ruenga pa ia le tua. Ia, po whea lava la o iai nai te mamtina mātua. Ia, whaau o atu i o tau mauta malawa. Le whaatalofa ma le whaamrianga. A lei a tau a savea leulua i ali i se yuli i le nei fo i awa uli o le astona i mua o le tausanga o le masino Januari lua fe lua se furu maleono o lona winga le vala amata na tātou wha masani i le lau male ngutu i le wha leo ino le lua fe lua furu ono a wai alu a sasi wha pea kakou o le ae kuai al kausang a le lo ua fausia kakou wabio ia le nā. O bai le whaatalofa ma le whaawhiloa ai i a tau umo pa anga tō tino le i a tau savea i lunga o le tātou api o fōlinga, le tātou Facebook page, le tātou YouTube channel. Ioi, nei tau sanga tele le lau tātou au lia mai le lua awhi lua sifulma le ono. Ele ngata ua whaamna tuina i se teimi le lua sifulma le fitu tau sanga o le matua o le ngāruenga. Talu o na whaavai. Ai o le foi ua ausia ai masesi mo i mitinga. E pei ona iai le isi a tātou wala. Leo maa o le te mua le nei le talafa solopito. O ne le iti o ale Pasifika. Ai maise Samoa. Ua o maso o ai le Pasifika se i o lava i tono Samoa. Ua mawhai ona e whaafonga mai. So right now, at the same time, simultaneously, while you're listening to me on this platform of 1593 AM frequency in Auckland, New Zealand. At the same time, you're listening to me inside your car or your radio at home in Samoa. Ioi, watalo fatua i le po ia mawalunga o le tātou o tunu i Samoa, i ona tangata o te tai o le tunu o ia na le iusu le fono usu mo le teibi mua le lua fe lua sifulma le ono e mai maunga te tele se io o i maunga iti. Mai i ona ao se io o i ona iu. Samoa i ona tūlanga a Mao Popo, le au whainga aluenga te tofi le atua, te tai o le malo, ai mai se foi, le mamalu o Samoa po te poto, iso se tafa laulang. So, it's very exciting to actually extend the service
of Samoa Multimedia Group, not only to the Pacific, to Samoa itself, and also across the globe, using our platforms and social media channel or Facebook page, as well as the YouTube channel. Yelena, fatalo faila I le totele o tatou paanga totino le wangai mai. O lei, fatalo fa lei, 4659 watching you from San Francisco. Fata papali I Luteru talo fa lava malol soifomria. Happy New Year to you, my brother. Yeah, before the COP 1482. O Tawhianga Tamala, watching you from Melbourne. Happy New Year, my brother. Yeah, Vapena Fultamaita Ila Lele or Sally. Sally Malonso, we are watching you from Sydney, Australia. Yeah, I hope you had lots of gifts. Yes, I did, eh? Olamatuamun, we are low Singapore. Anyway, o mia ku akule le luas furkala wa ukele masangi merka alo merka ile merka sino le ile merle so mai utele masani le aya se ibanga na ni solo fanu le ku ye singa me le moas o boi o mia ku ngole merka sino ai fele le mai fa fombe yo fa mo yanga na to se de fo yeah, malo Sally. Happy New Year to you. Lome tuitama, talufalava, balol sa ifomria. Ole sungaya malu. Malu o ainga. Malu o ainga makelani, talufalava, malol sa ifomria. Happy New Year to you. Clay Broderlow, talufalava, watching you from West Valley in Salt Lake City, Utah. Piumar menga lenga fanga yerga kaies kambavoro Charlie Kirk. Fatalo fo yo tata wa inga umalawa. Salt Lake City, Utah. Malola Sifumuria. Happy New Year to you all, and especially to my sister Doreen and the children. Yeah, from my Sally. Welcome back, 2026 Seville. You like your lifestyle? Yes, of course, I do. Why do you like to join my lifestyle? Yeah, Lele. Oh, Caroline Ngalo, talo for Caroline Malole Sifumria. Yeah, for perfoi for my Sally. So there, Manayel Tanoa Ava, Moai, yele real true story. Mayati, oi, yele na utofa fonga, wasui le pese. O le nei tau sanga lua fe lua sifuru maleono, o stasi fo yo pese le a tau severe. Le usoe sawia, le na stasi o pese na tusia ele fionga ele alo lilo maiava, whana na Jerome Gray, ia an fe mailo ia tau. Tango e toi teu le leile pese le na. Ia mai tango loe pue. Ia le mena na fai, Fili bele lei tonise nona. My good morning, Severe. Happy New Year to you and your family. Watching you from Melbourne, Australia, Victoria. Yeah, malole soifumaria. Happy New Year to you as well. Lotomua valo ia. Fa mai le fa mudia ngasten. Fa mai fa mo Severe. Fa manbia tu ia le tau sanga fo. Ya te oi ia fa pe fo I. Ia mai tuiloma, mai Tanoa Vailoa, valo ia. O siolo senga faumuina Vanderhof, watching you from Salt Lake City, Utah. Happy New Year to you, Severe. Yeah, Happy New Year to you all. Sally, yeah, Talfalava. O Marcelina Brown. O le tamaitai o Sal Pister, ia whapefo ia Lavania Manuma. Happy New Year to you, Helen Taumai Lelangi. Talofa Helen, ia whapefo ia tamaitai o Jane Vanga Au. Watching you from Sydney, Australia. Happy New Year to you and your family, Teresa Asiata. But we are tausanga fau la ulu Perenice anga vale. We are tele le tausanga fau. Whamai ia le sunga ia la ulu. Talofa Severe.
ia ma le tatou polokalame le Tanoa Ava i le asotolo le nei tausaga lua felua sefulu ma le ono faamālo tautua faafetai ona saʻi i le amatago lenei tausaga alofa mai Campbelltown, Sydney, Australia. Likewise, ia manuia li le tausaga fou ma le amatalia foʻi o ni galuega lelei ma ni atinaʻe lelei lenei tausaga ngā uta fale vaai senga talofa lava watching you from American Samoa. Ia, fatalofa i o tātou ainga woma paanga tōtino o usu matua whawhine i tutuila mamanua. Fatalofa ia Sale Sulu Elia via tele li le tausanga fau mariki visimasi wasola pito vao peti talofa lava HNY masalo po se meo New York lea o lo whalona real tausanga fau mali o lungia. I'm watching you and wishing you a happy new year from Las Vegas. So le la feel so I me fanga o Donald Trump. Yeah, ne. Fai mai lo ya te ustasio wo fai fea. O le aso muli lava o le masina le o te sema lua felus fulmalima. Mai le ataua. Ya wene ngalo ya te oela tala le la vatu. Fatu o le a. Fai mai le fai fea au ya Reverend Etisone Ngafa. Hape a fai sau mea sao stasi nei tau sanga le aso muli tau walunga el tau sanga. O le tau sanga. Whakamanga ia fu. Awangi me se o i lo ke fai. Ia le ala o fai atulo ia i le aso mua le. O le aso mua o January. Ia tu ua i mala message i lunga lan telefoni. Lau sunga le whawhenga inga. Awane ngalo ia te oe lau tala le a whai atu. Le wa teksa. Ia e mana tua e whai se mea sao se tasi mo lau sunga le whawhenga inga. E a mata ai le tausanga fau le nei lua whelua sifumaleon. Le ala e le koe kari mai. Ia, whatalo whatu ia Rose Marie. Leo Leonga. Talo lava watching you from North Carolina. You talo fai. Tamali Ifreton, talo for sister. Happy New Year from Hamilton. Yeah, or Phoebe Sewala. Talo for love from us here in Brisbane, Australia. Susanna Philly. Happy New Year, Lea Toa. Yeah, whapena fo. Ina whamanuiatu le tausanga fau. O Maitua Unutoa. Watching you from Austin, Texas. Oi sole ka fifi na mamau le meu so solo I Samoa. A fe mai o lo fa iona. Ya, real tausanga fole a toa. O lava singa uma o le nei tausanga lua felua sfulu maleono. Ia tautai le atua. Ia whaftai whapena foi. Patalo fatu ia pafuti. Alo le soifo manuia. Pafuti fati alofa. Ya. O ai le silea. Pauli Saletai Jack Saena, Talofalava, Pauli Malol Soifomanuia. Yeah, Happy New Year to you, Mauso. Kitty Neville, Happy New Year to you from Sydney, Australia. O Ali Inu, Manoa, Ria Tele Tausangafo, Evelina Tuimonga, Real Tausangafo, Yat Emile Ainga, Vapefoi Eroni Soti. We telele ainga from Manukau to Onehanga. Trip number 36. Oh my goodness. So he must be on a bus, a public transport today. Alofa antuli. Famai eroni soti. Whanongalongo antu. Ilunga le pas. Tausili tua imalo. Happy New Year to you, my brother. Tausili stau. Famai Samoa le malosi. Mo fol fia e ta fau me vai mal fanau e me se la siasia tu inisi o ainga to nai ia mal me a le mo le kaunga pepelo le sa fa ia nu o matu nu o li nai Riversdale o la mepa o le fa au o me ia o le uso ia Sam ia fa pena fo ia le uso ya Jack mai lato uma o le au kala pepe lo e o lo o nganga va aila ia le ia
I le leo ke kele ia whai ale pesto le kakala kou ia makari ia I lava. Watalo fatu le tātou nu oli Riversdale Park, alo le soifo mria, ria fo le tausanga fo ia te utau. Au sanga sios, talo lava watching you severe from Melbourne, Australia. Rita Tuuwanga Salanoa talo whai. Happy New Year to you, my dear, beautiful niece Rita, and your family as well. O le uso ya puna o le whai e kuasi, talo lava malo soifo mria whamai. Ta vea, whamul mole lava. Fia whamuli atu ia le asu whanau o sia o san ya Xavier e kuasi wa ato nei lo na sfulma le valu tau sanga le atalii. Talo whai, ia lofa le li ima whaa. O sanga fua I pēr le ola ma le malosi, wale sauni atu moa o ongo le nei tau sanga. Wau ria mai. O lo whaangana mai lo anti a tau vale, ia o lo nena ia sina, o tua whawhine o Gwenda, Miracle, o Dad, ia e whasi siri ai, ia alofa anga mai lo tina, o puna e kuasi from the famous Otara. E se lo alofa le kumalu le Otara. Le kumalu le ngamumua whata wilo fale. Ma unofo ina mo le tele o tausanga. Ia matausa vali e pu ele pasi alua I kailing veske. And then ele una ua lofa fo ia Otara. So sau mea ele loa I Otara. Poro se mea tō tino fo le pepa usa wa kupe e te loa le le ia to e mau. Awa e ile fale leo fo le o le Pasifika ma Maori. Pacific and Maori Wardens ina I Otara. O se vaenga fo isa mātou la lango e whaa tino, mai aise tino, lātou te sosoani e leo mo pui mea tō tino lava lātou ia patrol ai fo ilei tu malo. Ia le nāla, o I nāla e te alu e, pele I loa se matatioata, po se atutu tupe po le alava. E te aluatu e maua. A e pa uloa ia se mea whapena I meleu ke ula koe lau ori I maangele ma. Ia ole mea mongi a ele koe mau. E o mai a sua ma la kou ia. Te mai. Se o uso ia sua William Sio. Man ria li ne tausanga fau. E la sunga sua William Sio. Ia ma le fletua ma le nofo alo. Wai o mea vivi I mai whamai. O mangele. Ngongofo I kanka popoko ma kanka kalengia. To iai ma le whaituto o le malai valele. E tau nu uma mai iai o le tō ainga lea o le lalolangi o mangele. It is the gateway, international gateway. Ia o whakawau ia le reo ngā e ringa. Nga kau whameo kanka poko ma kanka kalengia. Ma o I le tō ainga o le lalolangi. Ai ale I loa ise me I ngā e le koe mau. Siona, taledi talawalawa watching you from Sydney, Australia. Ia, o vaina lepa mano, o leuli mano. Whatalofa ia te oele usopele, ia ma le whaletua, ia po le tausi foi. Mo le tausi lona fia. Ia o kalavo I o le kako amakanga o le kausanga kako kalie. Ia, ai uoni ave mamawhaina foi. Ia, I le loto ma whapere lai aso le o ulo mai fo le alelo o uso moni mo uso totino waina lepa o le launga ma le toto o e tausi ai le whale tolu ma le fuai whale o sale valas ia whapena fo I le whale tui sa mau ma le whale vai maunga hatalo fatu o lo aso tātou te le whi loai ia e wha moe o lo manuia o le uso ma le a inga. Aniva Miko, or Aniva Nico, Talafalava, watching you from Sydney, Australia. O te muia ono valulima. Mai kia ora le ataua. Happy New Year to you and a blessed day today from Riva. Oh, so le kalo fai. Ia, malo lava te muia. Da Vinci Leonard, watching you from Sydney in Penrith. Talo fai mkwako kilea.
Rolani, Iosia, talo fai lo uso mtua leva, te le i toi whaalongo se tala, po a mai i oe Rolani, ia, whaatalo whatu le a taua i a te oe, ia mai se foi, whaamanuia le tausanga fau i a te oe, ia se aso, anga i mai fo i tātou te whailo ai, ia ma whai fo maskai kas, Wayne Tivalu, alo le soifua mbia, via lava le tausanga fau, Benjamin Fuyono, Fui Mono, via tausanga fau ia te oe, Michael Utualunga, watching you from Mount Wellington, yeah, tātou ainga umai Mount Wellington, whatalo whapitoa lava ia langa aia, Ipu, ia malo utua fine ia mata, male whanau, i Mount Wellington, talo whatu, Pastor Fune, talofa, wake up, Happy New Year to you. Yeah, whapea fo I Pastor Fune o lo mafuta mo inai me le poni. Nā la, mai le kou sanga fōu, ma le kou kirisi masi. Yeah, wamana tue masano o whai atu au soi o leititi, tala vau fo. Masani ana whai meo tō na i o kirisi masi. Umalo ko nga i o kirisi masi. Whailo ma le tō na i o le tausanga fōu. Ia kako fuki yulu alo inga ma whain kako fusu anga. I ona ta ape lola i leo le wha manusina mo le tausanga a toa lava. Whakua ka koe wha le lei fo ila ia le leskiris masi ale loa. O polo kiki a isi a inga e maise a tangata fo i e le mahasani mo le whai wha lave mo le whai saonga i me whai ale a inga. E manana o lava sua se mere masai el kako lau whai on kako ka ape lola i le ya wala lau ka ape lau e ke whalonga i kala o manuang i kala mai awa lava ke koe longo mai se whala ve lafi moilo. So you know very well this was intentionally planned. Wa matua i kako uma kako whilo il konga i ole aso o le aso kelisi masi ma teu waini wha le tonu po a umalava ni mea na tupu ma le nata usanga le sāwalinga ma le whoranga le ainga. Ai o olo lava i le tausanga fau tusa e kasi ala vai aso e vai. Anga o mai ala kausanga fau i at kako ting lo. Ting anga a maka mai e. A maka mai ka ngaka le whai wha la velavi. Wafa langa excuse ngā le la whaingi i porkiki da. Mai nga kako pisa alu lo kankala ko su le meo lai e fiu awa e oso al cavale mai ia ka ko felo ai foi les Christmas al kausanga fo a kolingi awala vange ko lo ngo mangi fala vela ka o ka ele maka kia so le atalo fai a fale polima va ofa ria level tausanga fo ia te oi o le uso ya waikare Talofa Waikare, Taitoa, watching you from Brisbane, Australia. Le sunga a Pama Winterstein, Talofa Lava, Sia Tongiola, alo, le soifo Maria, o lo mato matatu mai Amerika. Fea le pitano Amerika, ma le stete, Talofa Lava, ma lo soifo Maria, fa mai puna, lo manuia le tato nui o Taranei. O TSC Scanlon, talofa lava. Happy New Year to you. Ofe ai Samoa, real tausanga fo, Samu Livi Whakaua. Blessings for 2026. Yeah, whapena fo i ia wha Samoa whatonu. Watching you severe from Sydney, Australia. Phoebe Sewala. Yeah, talofa lava. Mai manga yellow se imalo ulafala. O Piliati Maulio, Talflava, watching you from Melbourne, Australia. Happy New Year to Rita, to Wanga, my dear niece, yeah, from Sydney, Australia. Malatatu ainga umalava i Sydney, Australia. Ya lo fatu ifo ilo to tina. Ya le tofa ya so alo palangi. Ya fa perfo ile o Andrew. Ya bauto umalava. Loretta Roberts, Tuila Tufunga, Talofa Lava, Happy New Year to you and all your family in Las Vegas. Mane au male, Talofa Lava, Real Tosang Fo, El Tumaitayo Nelly, so all from New South Wales,
o mafutanga la kisa talofa lava manuia li le tausaga fau ia te outou i Seattle, Tacoma, Washington. O tātou iai i whamanuia atu ai fo'i i le tātou ta māmatua ia tavui Peter Strickland ia po le fionga fo'i a Leota manai o na alo masi o lātou a inga fo'i i Seattle, Tacoma, Washington. John Matafi really tausanga fau manu fau vai su ai talofa lava Pat Piper alo le soifomria Merry Christmas and Happy New Year to you o Michael Utualunga Wellington Highway nei o nisi nei o paanga tōtino na uwa aia i o lātou suafa mai ngoa ma lātou tusinga mai le tele o tausanga o mawai lea lava e whai Phoebe Sewala, love to you and all your ainga from Sydney, Australia. Tessa le tele talofa lava o lea mātou te mata matatu ma mātou whaalongolongo le lei atu. Na whaamanui atu le tausanga fau mai ai mātou o teine o le tāmatangi i le atu wale pata. E se mawai le mea o kui e ia le kākou a. E ha manui le tausanga fau mai yese Tupua, talofa yese Tupua, watching you from the Navy base in Pearl Harbor, Hawaii, USA. Go Donald! Ki nganga whai i al kirisi masi ma kausanga fau. Ai le ma whai ana tu uala mi o Donald lai whai. O tuli fo lelo immigration officers. E ka pu e mai ka ngaka ma ka loka ma ave ki poki. Va loas fuiva talava watching you from Brisbane, Australia. Va pe fo te mai tai o Ronda Woman. Yeah, Happy New Year to you. Va pe fo I ma Leute Pefu from Seattle, Washington. Yeah. Corsetta to talofa tu Samoa. Fa mai se fo ilangona o le season nei o kilani na o le fioso le valele ya alo usan o junior traveling to Samoa early tomorrow morning ya makwa manga I kelele name ya talo fatu fata Corsetta ya male ainga via tele le tausanga fau mo fofuanga o lava singa o le nei tausanga o le wala savalia Tony Tui Maunga, Talafalava, Matamatatu, Burnside Heights in Melbourne, Victoria. Yeah, hello, let's see if woman we share our program. Yeah. Wa umalekilisi masima le tausanga fo kele koe vava aies kanga kalau vale pe palau vale pe fai upusai dungo tato por kalam. Mana ia fo le na pese swinga fo le wal tangata I lona loto fo chifa mai. Ala mai mongol kami o ke palau vale agole ka kala sa vea. Ava ko a koe kongi me sa vea le mea. Ua makua kiri ele ma mafa ole upu leanga lafo mai. Ia wanti la ia. Saidi Jennifer Tupo, Talofa Lava, watching you from Otahuhu. And I thought that Saidi Tupo is from somewhere in Brisbane or Australia or the United States. So, Saidi, Jennifer Tupo, Happy New Year to you and your family. And thank you for the support throughout the years. Sanga Tolungia. Talofa lava malol so for real to sing fo ya te oi good stuff we have for sing fo ya te oi from Porirua, Wellington to all our families in Wellington, the capital le lau mua Wellington fa talo fatu ya Samoa anto o tatu ainga lo lala ma papa o na fa pena fo I kala stete we tele o Porirua I Wellington lo mai mo mai ai I le totele pa pe fo I le sunga Joe le upolu alo le soifomuria Tyler Tuputala. Can I get a Happy New Year from Tyler? Kalofai. Yeah, Happy New Year Tyler to you. Tofilau is Sarah Potasi watching you from Salt Lake City, Utah. We are tele le famlutuino le Christmasi.
Ia mai se fo I le tausanga fo ia te utau o tātou ainga umalo lalam papa au. E umaloanga lau umale lisi lea. Tātou mai loa tātou wo ia tātou mata upu. Ni mena tutupu ki Krismasi, loa o lua lima ia male amatanga o le tausanga fo lua o lua ono. Fatalo whaila uso, Simona Tauti, Tavita, watching you from Tacoma, Seattle, Washington. Whapea fo I mei a Vito, Moangu Tutia Lupe, Alapai, o JV Sasita, watching you from Anchorage. All our families in Alaska, Vatalo Fatu, Fatmalui Atu le tausanga fo ia te outou. Umalawa, Tupito Tavita Lolongo, Kamuta Siosi, Real tausanga fo, ia whapea fo te mai ta Rhonda Wright, ia. O mailo I kako polokalame. So happy New Year to all of you and welcome to the first ever and the very first episode of Tanoa Ava 2026. Fa mo samduia lo tausang fo. Me la nei na tutupu I le taimel Krismasi ma le tausang fo. Lipotia I le newspaper lawi loa a New Zealand, the New Zealand Herald has reported that some of the incidents that happened during Christmas time in the festive season, Ona mena tupu. Ia na prisi fo ia le vasengo leo la tau ia. Ona mana tua mai. Si tama I taimi na toe fo lele a le tai na o le Christmas. E o lava le afiafi o tatala fa solo ato ai mo meo supermarketi ia maisi mau fale loa. O le rush hour la le na fai nei. Na tupu le tele o fa fitau. Ele I tāpena fo ia le au fai ngā luenga. A lea company, a mese o company, fo le whata waita o mafa me whapena. O mea ta alo ta maiti. O le mea na tupu. Ua, ele ngata I le vevesi le vā o le au whatau. Mata ngata whainga luenga o le au whatau o loa. Sa mau ele upulele o le customer service were being abused. Wavalana na lewal watu le kankai whailanga whakau. E toa tele tangata ia. There are so many customers per one staff member. Wale loa si te deposit tama. Whaavasenga. A se wha mole. Wa kau whai whio soi mai le lenga. Kau kūlei mai le lenga. And it wasn't a good look in terms of, keeping sort of a peaceful moment. Is a taimi tā ua tele le whaali ei le meo le ono sai ma le whaatotoa ma le tuu awa noa lea. E o maro e palau vale I ngai kanga whai ngā ruenga. Staff members of customer service were being abused, bullied, and sworn at. Palau vale iai. Kau kūlei ia ka kola isi kangaka ia ngai kingi whakauloa ngai kamola ngā lulue. They were trying to do the best they can to serve you to the best ability. And the timing was the essence as well. Tāua I o le taimi. Awhai e tāua I atu o le taimi. E tāua fo le taimi whātau o loa le taimi. La le si mea le o mai. O le bull rush le na whai nei. Pe o le tāmo e ngā fo le meo pulu I meo povi. Ia ma, o isi e whamisa I le teine whatau o loa. Ala ua kami e kua I malesika ngaka ma ua kua I manga o ia tuai I alesi. Shoplifting became a major problem too. Awa le mwhain ka o fiofi mai, awa fo I. O la fo ua pisi leo la koui. Yeah, I find these were minor incidents. Yeah, minor incident. O neila in the file meo le audit report for le ngai lolo la ile mo le kele a mo stock take kele o le meo le stock and goods that left the shops
on their own. Wa fai ia man tua fo ia masani na fa tu la utala ile o finga wenga. Pe amana fa ia ngar wenga. Fa mole. Tu fa le ia meo. Tu fa le o ke alu fu ma ave se me ko king olen al fa finga wenga por kampangi. Ele o sa mea. Ala ala ba ave me finga wenga. Ai fa finga wenga sifpo. And it makes sense. If it's not yours, don't take it out from the company. Leave it alone. There are people coming over for the night shift. How are they going to perform their duties and be safe at the same time? Te ku alofa ia. Sui ea le lufuru onga malawamio. Kari re lo mo le ko ire nga uide fa mi muli vai fo talo fa lava muli le tau sanga fo va pe fo le sunga tino toi malo me avito o mai fala talo fa lava malo so fo muli me la nan tu the rush hour for the final hours before Christmas. It caused chaos. Le mos file mu rush umatangata. Ai la tangata. Na atua malela ko pelengi fo le pe mor kau fa valer. E atolua te tolu misa o lo mo lo vesi mal fa kaolo. Ale kam solo ilis kan vai. E o matu me nei. Ai ko su e uma ilunga I meu CCTV footage for nei. E maua uma oku. Al menga fe ko awalangi e ko alu yul fale lol. Awa ke la kulisi aso. Wa umanga edit atole video. Ma print out ma yaima enlarge fa kele ma yo fo linga malo. Ai fa pipi se kuli mangu fo le ko ngaka kilo mai kera pa mai wa ya lili wa kalki nga lili wa ya mangi file ko mai mama fi le po mai ya kai ya wanti la wala mel nga o ya so fa pene ya le melana e ma wa malava I taimir for the stock take and then the audit reports on all the goods that were stolen during the festive season from many shops. Yeah. O mai la ia le I whamai. A mai tau wina e tangata. A mai tau wina e tangata. O le mamoe, ma le faspovi, o meo chops, beef, cattle, mutton. O tau mawhasili a ia na tau ngatai le teimi o Kirismasi ma le tau sanga fo. E ainga na whaia la tō whaataunga o a ano manufasi a o le I o le masino te sema. Lea la sa tau ngofi le teimi na ma avea lea matu ule putu aisa ma vātentari. A o le Kirismasi ma le tau sanga fo le nei. Ia, e tele o tātou tangate o atua, o le mea e atu, o le mea e tau iei, o le mea lana o mai. Now, we didn't have the time to shop around because there were so many people around. Tele. E a tau nuu fo I le mea o sa whai e se pa u, te aru aku, ia ko le kūlanga o le mea le nka ki e le o roa o le se mea. E wanga ta o plus buys, o le vave ia. A whai e te alu supermarket. O mea umai o loa e te mumua e tau iei lea a mata tuai le laina. Le aisle le toso tuai lau trolley. The very first goods that you get to, o mea na ta o plus spice, toso o pa ufa pitoa lava le na alefale o loa, I na o loa. Le o ta ua tua ia te oe. Ia, o ina la siri na tango fia ia le amatanga po le whai unga fo I o. E tu ulawe company mea ua oversupply. Wa tele ia le oloa. Ia na watula ia le matua I whaunga I luma I nā ma stack ai.
ia whaingofie o na tau i le tangata ma whatau at a very low price, special price. Me lana na tupu, ele oiloa e tangata, ia le tūlanga o le lava o le sapalai, ai te le demand. Le na tupu mai nei le Christmas ma le tausanga whau. Ma o le ala fo le nā. E alai o na tā ua tele le whaia mua o whaatau. A o le teitai au le Christmas i afsilo. A o ala kupe o la whaia le mua mai meo a fo i holiday pay. Ia, o le mea na tupu. 5% le māua lunga o si tanga. O le faspovi. O le māmoe. The cost of meat was 25% higher than the normal prices during the year. And the reason why, well, the equation there was a demand, but there was not enough supply. Whamai ele I lava I le tele o māmoe mo povi nā ngā I le mea fo le la slaughterhouse po le no whanga e mawhaiona ona fasi ma tāpena mai ai I le lei ma mamā, ma saunga le mo le soifua maloloina ma le tau mawha. Ia a ano manufasi. O a ano manufasi sili ona tau ngofie la ai le teimile nei whato apa le whai ungo Januari. O le faspua, pork, ia ma le moa, poultry. Nō winga lai, ko kele le au ai moa le ngai. Ia papa ki u moa I nga whai ngai. I le whai ngwai o kilo akunga. Ai, e kasi le chop fo le ma moe. Le a fo I le lamb chop. Ai. E o le kaunga e uko I le uka avale. Yeah. But it's good to, to alert our people and remind our people, I teimi e pa ua I tau o loa. O le teimi e le o lo te lele sapalai. Ai la I titi le mana onga. Ele mga o kele I le mea lena. Ia le ala o lo le whai ungo le tausanga. Wa le lava le au whai ngā luenga o whalewhasi manu. E a ngā I ei maa moe ma povi na ia whaalalo, ma whaamama, ma tāpena lei, mo le ano le manufasi e au maia I marketi o supermarketi, Food World, Countdown, Pack and Save, Costco, e po ai le ngol kampangi ngalan. So le o mai loa I taftafa ula. Le ula sami ke le fo lea. Malo kiro kunga le ula. Moi, sika ma I ula lava whapengi le ula. Ao le kau, e iwa sifuru walu kala. O whapea, moi. Ele ai a kore, a inga le pea ka whaaloloko a inga. A lava, e ke le ma o ngai. Si ngei lava ka ma I ula ma le kau. Ia, ole mea le na. La la ua wha ngā solo nei fo ia meo pa u fo ia. Specials. And sales me whapena. E mana tua le leia. E ei fo ia konfiki e whai e lau whai oloa. E le teimi na tau mai. O le a whai e le lato special. Ai o atu tangata. Whai mai ua umale special. A o le ele I lawi loa. Ma lava ni aso I wha lawi loa. A le o le nafo. E o atu. Ua sui le aso I whai e le special. Oila le benefiti I le mele. Benefiti I la tōi. Wa confuse la waenga I le marketi. O na wha ese la I le o le aso ma le teimi o lea na wha bue moe tangata o atu. O le aso le tele ai I le taumaf. O le tele ai le pau. Aku. O le makua kala pepelo a fo yois. Tasi lea mea le mafua I le taunga taha tele o le soifuanga o Samoa. O le o iai se control fo I lea. E te tau na matua wha malo sia le malo. Le whaatu lai mai o le Price Control Board. Po lenga ia la tau te wawa ia o loa. Ma o I fo. E te tau na pāleni ai
le whasoa a le tangata i eile tupe, ma le tangata i leise tupe. E le lava lona tamao a inga. O le ala le whainga e whai ai. E ta tau ona whaatulanga le leile tau. The universal rate and cost and prices of this one good. Le olo le tas, ia langu tasia uma ia Samoa ato. Ai le whapea, o le pulea oile o ngāre whaluloa. A lifi e lunga, lifi lunga. Se lau pasenge, lua se lau pasenge, mawawai le tau o mea. A le o le nāwhoi, ua whaasioki a koa o loa. Mosina vai taimi. These are the tricks, these merchant, and business owners, wa masani i le whainga le mena. Ai a whatu lai mai loa la le price control board. Leo o tātou amata i tau sanga whau, le whawhangafonga mai mamalo lo tātou te tai. Tā ua le mata upu le wa watu. Tā watu amata bea i le lua fe lua sifuru malono. Lai malo lo leia le fionga le li palmia, lai matua whalongolongo le lei mai lama. Ma whawhangafonga mai. E le tā ua le mata upu le watu. Whatulai, whamalosia, and prosecute those people, those business people, that hikes the cost of their products. Kua whaasala ni le ia tangata nei, wa o lela al watu le lisi i tua. Mo le au whai o loa uma. E te tau ona sila fo iai, ia le au whaatau. Matangata, consumers. Rea me pepero ele kaua oilea. Aile kusa mara kaua oilea. A le o titilo atu ele index o le cost of certain products e whatu langa mai ele malo. Ele sori kura whango umamanga o ye o koui. Aila le polonga tangata le atunu. Ma whai e ala ia leo, ma pepese e ala ia leo. O le laitu o le chapipi. Wa taunga tā le soe fuanga. Talo fai. Fatalo fai lo usu Filippo Pinati Williams. Happy New Year to you, my brother. Hope you're safe and the family as well. Mai o le ale fale le tala no mai your house under the hill. Yere na tonu wa na tonu lava sa o le lei. Lalo o le mea le masana whai ei meo poloka fo ia leo when I first bought that house I lalo le enga. Whai o poloka leo I nā me pu e lau onganga. E te ia e vai bai, wāwhea tu tonu lea tāwale, awhea tu tonu lea tāwale. Malau sau. Ko lale le mea li uko wafe mai e. Nga vai le kalapelo. Wa alo whanga mai inga. A wafo le la apu e leo le onga. A leo whai mai e o mai e awhe mai e lafi e i. Ia no whatu ia o mai lei. Nga ko mai ngā mai ma mai se kako whang. Ia o mai lole kako sa whai e i se i uma leinga. Ko e au ia me o kounza leo whai ua uma lako le lako roadblock. A talo whatu leo sa Filippo Pinati Williams. Ia whapea fo i ia le whaletua ma le ai ngā li ma le whanau. O te mai tai o Tina Maiava Fido, talo whalawa, se yuli ta whea malii. Matamata atu I waga. Whatalo whapitoa I le se o tama matua. Ia Hans Webster ma le whaletua. Ia whapea fo I le ai ngā li olo o iai I Perth, Western Australia. Happy New Year to you, brother. And hopefully we'll catch up sometime on the phone tomorrow or even Monday. O Pat, paipa talo falava, maloli le soifumuria. Mawai, tufal tātou porkalame, ia e tali e foila ia leo tangata, malatou malamalama I me whainei. O le pitonu o Rawiti, o le mele le alu leanga I le lo. I le pasolo atu Waikato ma le anga etuina. O le taia o nei. Ia na sa ili leo se li I
na ia whao o le oti i se unu ngā li i papalangi i le pitonu ule na. O le oti mua na e lua o le tausanga le nei lua whelua sifuru ma le ono. Ai le la veng ka avale. Ai fasi o ki e lisi ka ngaka, tu lau whaafunga mai e le tunu. Ia, e matau tia. Tā lau whae. Ai lau alu tangata wa mawhau fo le. Ia, e siri pe alu. So he turned himself in, and it minimizes the cost to the public and to the resources of the police department, wasting time and money looking for the suspect. Yeah. Manatuala. E alua le nei vai tau o aso fifia o aso malolo ke visi masi tau sanga fou ma isi aso malolo le la saputu mai nei. Ai le tau fia ai faiva pa ia o le tua. O lea. O le malanga al maliu ma le oti. O le usunga fono, o le tuua o le malo. O whaalave lave whaafua sei e maua ile soifua. Ia. O le whaiva whaito tasi le nā o le tātou tapa au siri le lang. O lona whaiva fo le nā e te ala ai le tai au. Ai whalongunga la e ke manga vangawa. Ewa ai atu i whafo le sulu la male. Malama ua. Malama lea o le tai au. E te motu ai e ofo i le wawenga ua whaia le tua mo oe ma. Wahala le tai au. Kangu kore ako o rima, mō ka mai rima. E whaalongo i le tausangi o manu lele. O le paka kū fo i o le o afi o ka vale la kou ia ma le fi e o ka maiki. Nobody does it. It is the gift of God and the miracle that is performed over and over and over again. Te nā wāwenga e whaia le tua ia so uma mo oe mā uma i tātou uma. E te tau o na tātou maua i le nganga whaftai. Ao o mai fo i la le wala au o le tua mā whe moe ai le whainga malanga. Wa na o le tua lava e whaia lea whaiva paia. Sa o mai tawina ia so malolo. Ia le tele fo i o malanga mai Samoa, mai isi e tunu, Australia. Ona o le wala au o le tua. Wha manawa e le tua. Ngā ruenga o matiu te mawhaiva o le toa tele. Ia. Sa tangi mai ala le toa tele o ainga. Wo mai masadi. O nisi sa maliliu mawala au iei atua i isi atunu o lalangi ia aia nga ifo iai ia i la tau nei New Zealand ma Samoa. Avele nei ava noa ma lau. Awa e le whapea e vo i le e whai me whapito ia le tua. Maona whaiva mamalu, maona whaiva paia. Wapea a o i lea so kirisi masi ma le tausanga whau. Ia na wha sao umala ia leo le lerolangi. Awane e isi si oti. Whikala ia i lea so e tasi le nā pe lua aso. I le lerolangi atoa. Le kirisi masi ma le tausanga whau. E whai tau miliona tangata. Na whana nau mai i le nā lava i tū lā whaapitoa o le tausanga. Le pōr kirisi masi. Ma le pōr le tausanga whau. Lava whela ona tului le pasene o tangata. Soifua e whana nau mai le larurangi le nā taimi. A o lea le kilia ese i nātu le vasenga o nisi tangata e te tau o nā ngai.
Ai o mai tangata, every place ai tangata ia wa mala au ye le atua. Pea no fone fika fale mafofo ye. Lono winga wa overly densely populated world that we live in. Kusole sausa palai ala wa whakea e se akula. Sorry to say that, but that's how you look at it. Le wala au pa ia la na le tua. Ia, e isi se pule ai. O e na malanga mai, pe au wha mawai ma toe sauninga o e sa pele, a inga, ma mai loto ma nganga, vele nei a manoa. Whai ei fo i ma fonga tau mori o le pulenga, whai whi au mal filtua, ia me se fo i. Le au whainga alwanga atoa le Radio Samoa, ma le Samoa Multimedia Group, moli atuai wha ma whananga, wha mai senga, ia me se fo i, o alo whaanga, ma mo onga le lei mo o tau. Na ia pa iatu le nganga wha ma whanwhana o le tua, ma ia wha malo lo fo i loto ma fina ngalo, wha no noa. Le loi mata malingi ma le loi fonga pa u, ai pēr no whai atu. E leo se loto au, po se si o tau. Le fina ngalo, ma whaiva whaito o tasi o le tua. Whatalo whatu ia lema fido, na pēr fo i Rovia so alo, really, puna o lo whai e kulasi, Lucia, Mika, Leuluai. Talo whalava, ma lolo soi fomanuia, Violet, I ua ma lo fimono, via tele le tau singafou. Manatu le lei, talo for brother, happy Christmas, I hope, and I'm sure you had a wonderful Christmas. Ya, whapena fo i le manuia o le tau singafou e le masalumia talitonu sa whapena fo i oe ma le ainga, le sunga ia manatu le lei. Whaftai mō ngā luenga le lei sa whatino le lātou sanga. La lango mai fo i whinaunga ma mea whapena o outou sila fia le lei lava ia mea le winga o lautala ia me se fo i o mata upu e la langa mai le tua ngai. Auta matua i uafu. E o ale kilisi masi ma le tausanga fau. Lai whai ale mea le angar ko inganga. Tau wha leanga, tu wai. I le whapel vai. Le se senga o le mea le whamatala mai e rawari. Ia le media atulepa. Whai mai, that's their job. Is to oppose government. Yes, of course. That's their job. E anga ia le malo. A le mea la lea. O le se senga le mea tau le anga ia. Ma le mea tau le tua inga. Tau wha le anga. Ma le loto le anga. E te ilo i upu e whaonga. Ioi. E le whaia whapena le tātou ngā ruenga. A sila nei i le mea tau o le tā ua. The quality of the opposition. I re tau te tala whapena. Te tai e whai le tō wha ma le whautanga. La tō te le la ua le pepelo. Ma le pio pio. Oisi. No. That's not the way to oppose government and be part of the opposition. La whatu saoa. O le maulolo i o le vanu le tau te anga ia i le malo. Aisea. Vai o mawhauwhaunga o tangata. Ala tau ia o mai lau le tua inga, lau le pepelo, lau le ale. Soli tu la fono, soli whawai, le ale, le telo le ngasu. Ai o le meo le anga ia o le malo e le tūlanga mau lunga ma le mapu e pu e ma le alo ia. E i loa i upu matala e whaasoa ai. Le anganga. O le whiawa tai ma le whialo roa. E te iloa le leia. Upu e sau le ngutu. E leo ni upu le lei. O na iloa la ia lea. O mea e whawhau uma i le loto.
Whawhi ino ai ma whaatu mawai pēr, le whi ai nai le vāo tangata. Ai o le media fo i e o mai e whai le mea lea ma whai ia interviews a kangakange. Ona kua le whai a ia, tulou le whawhonga le tunu. Nātou te lei loa fo i whai ni fasili. E tau ma whai ai e au mai, ma vane mai i fafo le ano fale o se mea tā ua o to mai maanga vao o tangata i e te ita i le patila. What do? They are gaslighters. Gaslighting. O le au tutu afi. Ma le au whaapapa pomu. Io e. Ma le au su e masei. E mafua. I ala ngā whesili mata upu i e tana noai. Irrelevant. Useless. Waste of time. All you're doing is you're bringing out the worst in Tuleapa, Limongi, and whoever. That's what you do. Ana tau ata mamai. Tau te awhi whei. Mileta ui o le anga waa ma le ata mai. O le to ina lea. His experience, his qualifications, his convictions in terms of the know-how to deal with politics. But all you do is gaslighting to bring out the most dirty, riskiest politics ever in the history of Samoa. Yeah. Mai lea whela o toi whai atu tala nei. O tō umani. You are all banking, relying on the outcome of all these court cases pending and reserved decisions. Alongo lei. Ia lau whatu i auto. O lo auto whalango lango ma le whātua tua i a satani e pa ula uli le melea, e found guilty la uli le melea, e sala la uli, e whalpuipui la uli. Let me tell you something. O le mo tonu nofo ma mafo whau i le melea lau whatu i nei. Melatua i le terminology in terms of legal framework. There is a term called judiciary activism, and it depends solely on the discretion of the judge or justices. Iwa, o ti ngata lingo o whamasino. Ti ngata lingo o whamasino I mata upu whavale au maiso o iluma ma o le whamasinonga. O ia o e lau le vale o le whamsidonga ma le solu tu la whono ma le pio o la tō whaiunga o no tō e sulu le iai. Ma o iai. E sulu aku ai a pakaki ma pakia paka ka lua mai le whamsidonga. Me lea nau te whatu ai. E rei se mea le whamsidonga e whai. Upu muri la wolfi na unga whale tu la whono lea na whai nei e. The case easier no what is Samoa. The recommendation is there is no case to answer. There is no case to answer. And the recommendation on those legal arguments is that all of these people, including Lauli, should be acquitted. And acquittal has been sought. Auto fai tau nei le transcript atoa la vole fia vai aso ina fai ei mena. Le ai, ma se taimi e tasi e te vai ai. O tala no ina le ingo lauli, ma se mea na whawhau e lauli. Zero, nada, nothing. Tasi lava le whasilau pepa, ma sita mai sentence na tā ua ile sunga lauli. O le whailoa inga ma le titi fo lero mari. Nena whai mamori maua leo leo e moe whongo Filipi titi ta ule mea sao. Na wasiri e. Ina wae alu I o lo fiso lau lal me na whai. Lale tala al titi. Lale tala la uli na whai atu I atu e. Tali Marie lena. Young Marie.
Fe mai e te au. A wheu te loa le mea moni e te tau na whamatala. Ia tau tala i le sao. That was it. Le toi ai seisi me tasi luma mai matua atu. Ta oi. Le ingola. O lau. Le o mai o whalango lango I whamsonga. Ia le iai malesi mele. Do you ever think with somebody with the right frame of mind, no, that you will walk over somebody without retaliation or even his attempt on a legal ramification and implication on you? Tō te manatu tō te sāwa wali umo lunga le ulu o la auli. E valea ele I alu se a onga, wa o tō upuana e whai. Ai nofo ma mata ma wali ano lele I pāne mia. I don't think so. And I know so. Tō te atua leva na tā o oto. A upenga o le tau ala auli. Ana e tōt sila fia le ama sisi o tō I mawhai. Na o fo I le kirisi masi o le lātou sanga. Lua whelua wha. Tau mawhai e loka mai la auli au le whai e kirisi masi ma le tau sanga whau. Ta ino. What happened? E ai la mutu ma itu o ainga. E musuia. Mawhasiringia pe ao o ina uia la tui. Yeah. You think that he will sit around and hang around? He will also mount a legal challenge. Nel na tauna malama ye. Ya Violet. Va tal foi lo uso pele. Le fionga ya fonti au loa. Tu risi Samoa, ma lo fai o le faiva le nā fo I tau sanga watu na yatu. Hape nā fo I le tū manu ai le tū longo. Tau tai manta pala ma o tau uma. Le uso fo I manatu le lei. Le uso I mus ma le whasoa mai Asia. O le fionga ia funti. O le sunga ia tuila epa whaftai sua. Lio. Le fionga ia anai fui maono Martin anai ma le ftelenge le vai. Vai malai ia siata. Ma le ia taua siteine. Ia le sunga ia tapuala. A foi le malama le lei. O tātou whinaunga I e whainei. Ala o mana o whai atu. O le aunga, ma le taunu unga, o le mea o iai. O le tū manu malo, o le sunga lauri. Ma fōsea, le lei le kiliva, e le ngata I te ia lava, o le tai, le masesi o la wali ia, melna le na o whai atu. Wa matua onge ulu whao. Ai o whai mai o lātou e whai longa o mai whea. What now? Isn't that embarrassing? So embarrassing to the eyes of the world and the educated world. Wa whai lai e tusi wha peletania mai ere, observer. Le whau te wha peletania I nātu. A wai tō tele tangata ua mālamala mai. A country 40 years in the making by a regime that they tell themselves and call themselves professionals, educated with doctorate degrees, lawyers, professors, and look at the man that is leading the country. Wawa ai le tangata whātau waa. Lo tui matangi olo malisasa. Ha? Nganti la ia. Ako ke le usus ka ima whaalongo le lei. Mea nai ala iono. Tau te le
Whio so I se tūlanga kiauta ila uli I se tūlanga lelei. Tok te whari li I mo kou whiika. And that's what happens to you. You run out of ideas. You get angry, disappointed, and mad. And that madness is shown through your craziness. Mafua sea. Le talia ina le whaia ina. Le talia ina le malolo. Listen carefully about this. It is what it is now. Period. Done and over with. The general election is dusted. Wa uma le whainga palota. Ei sisi me whaiona toi whaiang. Whamasino, la tau te le toi mana na o whaavevesi le lo toi whale o Samoa ma le whainga malo o tula mai. Because why? They also worry about the retaliation of the public. Now that the government is sailing smoothly at the beginning of this sitting of Parliament now. Nau sila il fam sinonga wa mata ona to'afi ma lie le fo launga o le whainga malo fo. Ma o le nganga fo le nā o le I tū tino o le tū whataua ngai o le malo. Ia tausi le file mu I loto ma nganga o ta ngata lau tele. Ia, nena lino whaiatu. That the judges and the justices at sometimes can view judiciary activism as a way to express and exercise their discretion. Ah! Le au popoko ma le aua. O se te tai whamio ina le sunga lauri al mareto. O le te tai filifilia. Second time around, mua lafo le ula, na sui e la uli, I tau au o le fionga le safa pito. Te tai le malo. A vai de lofo le atua, to e tuu i le avanoa, e loa masi le fia le atua. E mawhai o na toe malu fo launga. I lalo le te ita inga le tamalea e le aonga. E lau e lau li se mea silio na mata ngale na. Wha maas yasi tangata, I le wawa ai a le lalolangi ma le atunu o atoa o whea ni ua whai I auto upo. Se ilonga sui le me oso mai I le la. Se ilonga toe fio whalua mai Jesu Keriso whato ato e mua sisi vai tauma se o langa I whai se mea whapene ma ono pa I pe songi la auri I le tofi I pare mia. Wautou sila I upu na la lafo. Upu sau mai le loto ma le whatu e wha tupu ai le masei I loto ma nganga o tangata. Whapea a nei e tawa o whai ai ma mau popo ai se support ma lango lango I le aikia lea. This ideology was crazy and stupid. People are not stupid. O mea sau I ngutu o tangata nei ma lātou whauwhaunga. Mea wai se sila, ma autou sila le iai. E tau ta tala mai lava. Wale e to iai se mamalu e a feifei ma ta ui mai iai upu. Na upu le anga. Ma le loto, e loa atu I mata. Feita, tota mai. Whalilii. La ve tupu ai. Onge upulo. Onge mawhauwhaunga. Onge tō whā. Alo upu e mai ei. Na upu e tō e mai ei lo le teimile na upu tamaiti a onga kindergarten. Yoi, la unga whate tai. Oe mata I au tō porokalame ma tō upu e whai. People are around listening and the analysis
that they do have of your conversations, your interviews, it becomes stupid and stupider and stupidest. Oe vai whale i upunga i le lom viveloi se ka se pese le whamanuia atua i lungo le ala tele, i le nei astonai a wā e ia i la tauolo o ngā lulue i le teimi le nei. Wawala ngā koko whaasoso, o leo te wawa ai atua, whatoa ele i umma ke le si masili, le i umma le tausanga fau, a le au langa mai nei mata upu. Langa mai lunga. Ia le mata upu, o le forensic audit, langa mai lunga. Ia le tūlanga pei ona iai, ia whaamsinonga. Ia o ta langa solo mai nei mea. E le si whai fuafua. Wāni, e fōle, ne whainga malo. Na tau nuu mai le forensic audit le nā, i le vai tau o fia me. Lalme na tupu, ma sei ma vale whangatia. Tau toi wha ma popo mai le whainga malo. O le whainga palota, o ma le whainga palota, si ngā sangase e sunga lauri. Whea i ale teime whai nei mea. Ma whawhola ai le whala ma table, i lunga le lau a whono le paramene. Wha ngā whai ai. The timing is the essence at this point. O mātula ia lea. Ai so o mai lo, o aso mai lo, kis masi ma le tausanga whau. Oi malolo, tau te whee whai mai. Whea lau i leo ia manatu e tauna o mai e laule. Be careful with what you ask for. It will be done. O lau tala lea batu le auto, fifi le mu. Fifi le mu, ma fifi ma lie. Ma tāpua i pēa, o le whatu a mata le tālonga. Sa le maua se taimi. The time was squashed into a little space. La taimi o le awhale, ma lote. Ma tango fia, le ma taupu le palmene. La tala lauli, ta tia mai, le taimi. Ana umana matu na inisi fautuanga. I le tūlanga o le lipoti leo au mai. E sema se taimi. Sema se taimi le whape o le tuai o na au mai. I luma o le talano ina o le mata aupu le lipoti leo forensic audit. O na whape la ia leo o tau fiufi. Mana nā haini whainga. Whasoli tu la whono. Te o lea wai mai. A wai mai i ale mea. Au tau te vave. Au tau manatu e vave na o mai. Se tau mai ni tau mea se o vai ai. Elo whapenaz le nganga o le lipoti. Se au mai mua. A se ave fo i ai la tau e tau nuu. E lipoti la tau te verify le report. Clarify. Vai upu nā vai. Review the report. Lauli liu. Na mataupu. Analyze. Whatulanga le lei. Mataupu ese o le lipoti. Hold your horse. Tawhio fi mele whangutu le tūsul whanua ma. Ono sai mai. Ele nālai. Pese lea. E tatu o se tamo moana i tatu. Ele na. Ka aku le pese lea mo la wale inga.
Pesele na e tātua lotu ai fo le o nga whātei tai. E whamanu i atu ai fo isi a o nga whātei tai ma isi kinta kare. Tātou wo e tāna i tātou whasisi langa tā ua i alanga e maua i a tātou se leni. Wha au au ma whātino ai i le ngātua. Radio Samoa. Taslima Ava tolu. It's summer, a time for gathering and reconnection with the ones we love. Right now, measles is travelling across the Motu too. It spreads easily and can cause serious illness. We can show our care for whānau and protect them by making sure we're well when we see them. The first symptoms of measles can be a fever, cough, runny nose, red eyes or rash. If you notice any of these, get advice straight away with a free call to Healthline on 0800 611 116. O le lava vai le whanau no whawhale le taimi o tua. Mana mia se no fuanga I whaafia I le ainga ato. Ta pena re ainga ato, mo se ta whaonga mata o tia I le Crystal Mountain, o matala nei le Mystery Mountain, o la hoteli ta alunga ese mo le whanau, tanga I male ofo I le Dinosaur Gully, tia I le Express Train, ma mata I le Animal Park, ma sa wane le Speed Gonzales Roller Coaster, ma awane ingalo le Crystal Mine Museum, ma te mo fiele aso mo le ainga ato. Le Crystal Mountain, Valusfulu, Candia Road, Swanson, Okilani. Peasiasi I le crystalmountain.co.nz. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava I te whio mai ai I le Shine Dental, ai e inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furulua I le se furuwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nipo I whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A whio mai le 5 Great South Road, Manukau pe bala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Mo tupe wha momoli Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O lo wha wau pēr le tātou whapitoa e nao le $5 te tongi pēr e whaongaina le Pacific Easy app. E wha tino ai o tupe wha momoli mai lau telefoni whewe ai. O lo awanoa fo le tātou direct transfer, ti posi mai ai au tupe le tātou account, ma wha mali eina fasili luma le telefoni, ma wha tino la fo ina o lau tupe ai inga whapitoa. Mo le tongi no video le vai, mo li te ngā tupe so se whale tupe Samoa, pe te tongi ni no ngā tupe le nupi wha, Samoa House Corporation po le Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, o lo ma whaina whatino uma I le tātou au nanga le Easy Pay. Manatua ua whaasopolia so se vahenga o New Zealand I o tātou lala, o lo awano fo I o tātou visa I o Tara Mamangele, pe whaonga le Pacific Easy app, po le direct transfer, e whasao I lu teimi, ai sidi ona whasao ina I o tupe o taunga tale benesini. Mo nisia whamtalanga, wala au le telefoni o wale se lau, o tasi odono, po nu mera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa walu wha. Pacific Easy, o lau anga, mo tupe wha mo moli Samoa. Eva mai pea I the radio kasi lima I wakolu amo. Au ngā tele sunga mo Fiu I whawhati o unei matele Fiu I wa aia
Introducing G-Rocker. Right. Ricky Music Panamana. How so I follow ya. Fitali mafingata. So I in high pupuhanya. Tau sa iluso mapusana. May I say lova ino mau tangata. Faama sino na omele ang ulo olanga. Leo nga umatangbi na uwagalele iya. Awa o my fangata uwa toy fa sangata umagi. Anu ya oe usa ala walanga. I tuwe pe usi usoy awa itifa amasinoi na. Umatu walanga filemu Leahi masesi ito masa Ili sila fanga ay Yesu Afay ua mama Inamua itong iyo sa umaa Tuula tusi lima Tuula o no'y pape mo semea Tu salava po sa wo mamae Wo pe oe o sei a uata atia I malai Wo faatu sa oe I se laula au pula Mana tu sa usili male faa maua lulunga Ai amana o mia oe I mea mana na oai Te ua badele ata tu si oe masapai A ia mana tua ia teo ia ulangona O ta ua au ile tawon au ile fangata Anu ya oe Masa ala walanga Ai tu ue pe usi usoy awa itifa amasinoi na Umatu walanga filemu Leahi masesi ito masa Ili sila fanga ay Yesu Afay ua mama Inamua itong iyo sa umaa Tuula tusi lima Tuula o no'y pape mo semea
Se oli o langa o kako iai, se o pu I le vai vai. Ai le ngofo ale kangaka ma fau pe fapia mai. Si le la whakakia o kako lava o le fia. Wa ai eu whasala launga maunau ku I ma fia. People talk crap about us, why? They think that I'm innocent, no crime. But no one knows you kill many souls. But reason why, if you are froze, I'm stone. I know you're on Masala walanga I too I bear see you so I want to fight I'm a sinoi na Matu walanga feeling Ele ahi masisi ito masa Ile sila fanga ay Yesu Afay ua e mama Inamua itong Sauma Tuula tusi lima Tuula o noi pape musemea Anuia oe Masala walanga I tuue pe si usoi awa itifa amasinoi na Matu walanga Ai masisi ito masa Ile sila fanga ay Yesu Afay ua e mama Inamua itong iyo sauma Tuula tusi lima Tuula o noi pape musemea Tuula tusi lima Tuula o noi pape musemea Tuula tusi lima Baby, lomani! Hey, hey! O e sila fia e iwa te si male tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu I ona sui whai unite I le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia wawe wha tau nuu se wha moe moe ta ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M ta la, ma le My Cash e ala I le Click X. Wha afso tai mai le ono valolima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha putu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. O le lava vai le whanau nu whawhale le taimi o tuwa. Mana mia se no fuanga I whaafia I le ainga ato. Ta pena re ainga ato, mo se ta whaonga mata o tia I le Crystal Mountain, o matala nei le Mystery Mountain. O la hoteli ta alunga ese mo le whanau. Tanga I maleofo I le Dinosaur Gully. Titia I le Express Train, ma mata I le Animal Park. Ma sa wane le Speed Gonzales Roller Coaster. Ma awane ingalo le Crystal Mine Museum. Ma te mo fiele aso mo le ainga ato. Le Crystal Mountain, Valus Fulu, Candia Road, Swanson, Okilani. Peasiasi I le crystalmountain.co.nz. A whai wa umala dei tau sanga I tele I malanga I Samoa. Ua saunia nei ala DJ Sal se awanoa I te ono malo ai I se pepa malanga matoifo I mai I Samoa ma le 5 se lautala Amerika le tupe te tawhau ai. Na ona whau ngā lavo le ClickX e lafo ai lau 5 se lautala New Zealand po le 5 se lautala Australia pe silia tufoi I le My Cash o le tuka inga I Samoa. O le mawale o le awanoa I le se I le aso mua te sema ma le se I munumuli le aso 5 Januari. E ma whaifoi o le e angava ai le se I pe a lafo se top up tolu tala New Zealand, po le tolu se furu tala Australia pe silia te foi, molo a inga I Samoa, e ia inga ole nei whaapitoa. Marui e tele aso fia I ainga umo Samoa. Tale, kau ngā la ukang whaile sa, ma whaile snapper. Hai, I le maua e la uka, ma whaile angai. Ke rua maua la whai e whi, oka, upu. Hai, ko pe tau no mai rau sa shimni sa mani. Ia, se kau mai, o whenga whakau e kouia.
O le kiwi fish. Le kiwi fish, o se whaleia whelesi au kilani. E te maua umaita o mawhaola sami. Susu mai i le 5 Car Road, Mount Ruskell. Te tala i le ono aso, mai le aso lua i le aso sa, mai le se fulu i le tae au. Hawhio mai loa i le kiwi fish i le 5 Car Road i Mount Ruskell. In sport, Venus Williams will meet 5th seed Magda Linette in a blockbuster first-round matchup at the ASB Women's Tennis Classic. 45-year-old Williams, handed a wild card into the tournament, has won her 2 previous meetings against the pole, albeit both were 10 years ago. New Zealand's Monique Barry has a first-round meeting with 86th ranked German Ella Seidel. 2 players under the age of 24 will face off in the World Darts Championship final tomorrow morning in London, representing the changing face of the sport. 23-year-old Dutchman Gian van Veen is through to the decider for the first time after beating 2-time former world champion Gary Anderson 6-3 in the semis. 18-year-old defending champ Luke Lickler earlier thrashed Ryan Searle 6-1. That's sport. I'm Sandy Hodge. Tala whalawa o le siufonga le neo Samoa, le Radio Samoa. Olo e whaafonga le tautua whaawaumo oe, le nei fo i tausanga fau, lua awhi lua sifuru bale ono, i le masina o Januari. I lona aso tolu, o lea ua 2 minute ua te ai ia le itu la e tolu. Ia, whaima whaise ma lolonga, tā se pese, whai mai malau i puti. Ia, whatalofa i lunga le tātou apia fōringa. Wala au whaatasi whawea, manuia li le tausanga fau i a te oe, tō whinga puti, tālofa lava, Happy New Year to you, le tina ia o whaira utuone, i nā hene pitanu o Tara, manuia lava le tausanga fau i a te oe le tina ma le ainga. Jimmy Bird, watching from Brisbane, Australia. Atalofa ia te oe, manuia tele al tausanga fau, ia te oe malwhaltua, whapia fau i le ainga alii, saunga le mō le toi taliu mai i whanua, i se taimi o mua. Asi pau, Pamela Tafua, ia, whatalofatu, Happy New Year to you and your family. Ia, whapea fōi ia le tamaita i Rita Tui Enderman. Alo le soi fōmanuia. Ma fōi Eric. Ia, Happy New Year to you. Po asa tawili ili moki, talo lava. E seta tango moa. Manuia lava. Ia le tausanga fōu. Ia te oe male ainga. Sau tavui. Watching you, Severe. Happy New Year to you. Ia, whapea fōi ia le sunga hase yuli. Ta whea mali. O mai mua mai ina le pitanu o Australia e ta o waga waga. Alofa moni, manuia li le tausanga fau, mātou mata matatu mai le nuu sa fee, ya, manuia le tausanga fau ia te oe malaenga. Ngalu vaolino, malole soi fo manuia. Monty Pueliu, ta alofa lava. Happy New Year, ya, whapea fo ia watching you Severe from Wellington, the capital. Ono mai leo la utala noa i le mata upu leo le. Stasi le nei o mata upu o lo iai tono li poti lea. Te loe le itala noa ina. Ai, o le na sau fui la vea ma o melfas pepa. Le li poti leo le forensic audit. And one of the issues in that audit, le sau la vea FPA le mamai. O whawhita uli na tūla i mai i to tonu o le matanga luenga, ma le ofisa leo le Tenders Board. La le ofisa leo le Tenders Board. Tasi le dei ofisa ma le tūtino le malo. A wafo i o i e whaasoasoa mai ei ngā luenga o tau o fonga e whai le malo. Company ma konkarati. Nisi o mea sa tula i mai ei i. E rea ngate le telo tau sanga watona i hatu. Corruption. Whainga pi o whaala tua. O le iai o Minsta, whai pule,
Mani tangata i ai o lātou sootanga ia i lātou sāwa ai o le tennis board. Sa faa wala mai ai a wanoa o kon kalate o ngā luenga te tele le malo sa fai. Io, sa fai ma se tau ane ai. Ia oine lo i ai. Mua wai le asa le fai vai asa le masalo a wā. E me tau me o le corruption o me tau o me kickback. Tofia ni company man kon kalate lātou te tau wofo, ma tau vā. Ina ia maua lātou peti-petinga, ma manu māloa i ngā ruenga. Ale mālo. E māloa tangata. Sa iai o lātou sotanga ma pitanga, ia nafo i ele sa autou silsila i le whaingo kon kalate o malai walele. 40 miliona nā luai. Aia, la leo ko fu ai mai le ma meo moa ma pako. Le tau whai atu nā meo, le whainga o meo ngā luenga te tele pe o nei eile wafu i sa titoa. Wa whai nei ua, a oile kon kalate na whaia. Whainga o kon kalate o awala. Awala te tele le whala e vevesi ai nei, le 4 miliona nālu le whainga le awala le nā. Ile sau mai lunga i te avi alu le loisi Ele a 12 kilomita ai fai mai e. Te titis 5 miliona le tupe nā ruai. Oi le kon kalate na whaia ia mea. Oi na tau wofo i. A oi la tau na la tau. Tui nā tū nei kon kalate. Le whainga le whare pui pui le nale. E whanau whaaptalai le aso wharida. Aso lulu. Ele manuia mea sa whai. A la tātou no whanofo pēr ma mata ma whaatalitali. I se taimi e leo tea ele ma tā upule nei. A wā sāle ai se taimi. Ioi. Tele mea na tupu mai ngase o malo. Na tāo fiofi ai lea li poti. Ai awhai fo'i. E mai lea li poti. O iai ni mea le lei, mani mea le lei sa whatino. Awa o te lo li poti le, e sawa, o le tau au whainga o tupe. O ngā ruenga ma poloketi na whatino, a o ai na whatino ina. Ia mos whatita inga lena o watua i le aso lulu. Ai tātou te le i o le malo longa o le tausang folk. Wa fai uma le 10 miliona. El kon kalate ale tangata i eilo na sotanga. I le pale mene. Na umala ia lea. Au mai i mapango tae o mai e ngā lulua i le whainga. Wha o mai ino le whainga o le ngā luenga. Nā le mena tupu. Tele le tupe na toi wha aluai. Ai na i u lava ina toe so sola ai pangota. Ai sea. Lewa watu pangota e ngā lulu e fua ai. Tau tō sisile ye. This is slavery. Ai sau le tali tua. Nā le me ua wha whinga luenga i whapena e le tongia ia pangota ma i la tau sāno whasala. Whai mai o le tō tele o isi pangta e iei o lātou tō mai ma ngā wha a whapitoi le whainga o ngā ruenga whapea, whapi ino alarm, whapi ino meo e le tise ma le waia ino whale. Ia nā na mata ma whaafonga ma sisila i le atulu. O maa o le au ka muka la kou ia, wakele le kupe aluai. Le tōngia pangta, ai o mai pangta, ua lātou iloa le leia, ta lepe le alam, ta sei wai o le alam. O le wha ilo na ilo, ile sola anga le la whai. Aso sola mo e kua. O wawa ilei. Ma isi mau mea. Le fwoi na o tō sila lava le mea na tula i mai ai. Le tangata vale ina. O luanga lau leva ula kamu. Le minsta o ngā ruenga te tele le malu. Ina ua watu
e whai le fulu ina o le meo le ngasu ma le la pisi sa i tonu. O ala o whainga whaasoli tu la whono ma ala tua whaasoli tu la whono corruption. A e si le fia le lei. Kon kalate na ave isi min stao le HRPP. E le ngata i nā kon kalate. Nena matuave vesi e ia mama o mauai ina ua tangata whaleina le soifua o le lii minsta. Ele mawhai lana ngalo mea nā, e o mai le so, e o lava i tangata o le tumalo, ma a inga, ma e tau iai i le swafa, ma ngafa sili ma langi ni nili o lea tamari, ma le tumalo. Why was he assassinated? Because he was trying to clean up the mess and the corruption. Lava whea lao na whai mai. E le ni me whapena o iei tonu. Se mau. Iau tau se sila whai le mea na whai nei. No, e avele tupe to e au mai e agi Grace Hotel. No, to e tau whai e le ma whai na whai e le eise tu la whono. Ua umona whai e whai eise mea whapena am na whiu ia inga. I le nāma tā upu. Le 5 miliona. They had to go and use the development bank. Whao ngāle tu la whono le whale tupe o atina e ma whai ai ona wha maui mai i tua se tupe tele whapena. Malai walele. O kon kalate nai na whai ei malai walele. Tele ne mataupu. O that's one nafi na umai e tua le lisi. O tupu mai e o le atunu ule nei e au fia i le Pasifika ma Samoa. Na whaamnia ina i to whinga a le tupu o Peletania, King Charles III. Whatasi ai ma le whilinga le kovana o New Zealand. E whae e atuai i ni tofi, tāua loa a le tupu. O Peletania ma le kovana o New Zealand ma lana whainga malo o lo iai le taimile nei. Mō le mamalu o le atunu ua ausia se tūlanga māwalunga o lātou tautua i le community ma tangata lautele i New Zealand nei. Tasi ale ngō lena o tilutilo atu nei ai. O le whaamurianga le tupu ma le kovana o New Zealand le tupu o Peletania. Service to sports and rugby itself. Le awaunanga ma le tautua a se tasi o tama whanau o Samoa. Tawala atu i tālonga e moise lava. I le tālonga la kapi a o vea fo i o ia. O se tama ta alo mata ina. Nana tau mawhainga i le tele o tau sanga o mawai. O le sunga lea. Former All Black, Ronnie Clark. Yeah, congratulations. Yeah, ua mawole whai longa lea, ua whai ilangi ia le whōlonga tina le ainga. Ai o loo soifua pēr le tamā ia lavea ia feta lavea Clark. A whai o whaafonga mai whatalo whatu le a taua savera. I lau tō whae le li o le tū la vea ia feta Clark. Ia whapena whui o na whaamuri atu ai le tausanga fau. I lau whtalinga i le li o le tū. Ia ma whaamalo atu ai fhui. I le tūlanga māwalunga wa ausia e lo walo. Le sunga ia e Ronnie Clark. Tasi le nei combination. I le tele o tausanga ua mawai. Samoa i le awanoa e tā alo whaatasi ei se ta mā masona atali.
Ia a o ta alo le nao, la vea ia feta, la vea Clark, e le senior a suburbs. Ia le nā fwoi sa moila avanua. Siona tali I ta alo ai. Sa yo ina retire la vea. Ai wha wau e Ronnie Clark le ngāluenga. Maleta leni ale ainga. Sa yo o lava. Ina avea ma All Black. Ia, le tina ia tu pi o ainga mangafa le tātou nuu I mo taa ma vaiala, sa fotu ma tutuila, ma manua. Ia, stasi le na o anu ma tama whanau le tātou nuu ma le tātou ainga. Wa tu mawalunga fo I lana tautua, ia ma o se pine tāua loa le nā mai le tupu o peletania. O ia fo I o le whaao o malo e limas fulma le ono o le taupulenga o le malo peletania. A lea la o ifo le fui niu le lapalapa ma ua maua ai ia lea fo I whaamdianga o le alo ma le tama whanau o Samoa. Ronnie Clark, service to sports and rugby itself as a former All Black, has been bestowed and given the title, the Service Medal from the King and the Governor of New Zealand. And Ronnie Clark was one of those generations that will stand the test of time in terms of history. As a young son that played with his father in the senior A of the New Zealand local rugby competition many, many years ago, before his father retired and Ronnie went on to become another star of Samoan All Black. Ta utele, ya le na fo'i tulanga mawalunga wa ausia. O mai leo lau tala I le. Wai asuna se I bawai atu nei. O le wai asuna nei? Aso lulu. O le aso lua sa o mata I le whasisilanga lena o mai lunga. A leo. Ma le matanga aluenga o leo. I le whaalawi lo ina mai o suafa, o ingoa, o fōlinga o tangata e whāsful mon tupu ia na tau fia I osfa inga e fitua leo. Sa avatua ila utu o lalo e le matanga aluenga o leo ma le fionga fo le minsta. Ma le executive a leo ai maise fo'i o le vaenga o le lato media. Ai mai se mo I latou o lo iai I le ofisa o le palemia. And the press secretary awa I eiso tango me umane. O le tūlanga o le whaalawi loa o fōringa, o ingoa, o awhioanga. Lea na tapu e mai ei tangata nei. Se o lava I se tama I titi sfulma le 5 tausanga le matua, underage. A youth in his prime, 15 years old. Lau le toe wha ingoa tua le ingoa ta mai titi po whele fio anga sa wai. Ai sa watua ila utu o lalo I le vaenga le na ina ua wha toa saule li poti le itua. Ta ua le toe tanga ima le toe sila. Ile mata upu le nao le whaalawi loa ni fōringa o ingo tangata mō lātu ainga specific personal details of those who have been detained during the police raids before Christmas and after Christmas. Le nganga mōni o le vava ai le tula whono ina ia pui ai fo ia ia te tau o tangata. Ona o le whaupunga lava o lo iai. Ele tausalaina se tangata, se I vanga na ua wha maonia ina ua tūlai se mata upu I dumal whamsnonga. Everyone
is assumed innocent until proven guilty within the court of law. A tonu au tanga ia ni ai ia le matanga wenga. O wala tanga te mua nana out mai lava le mele na whaila por kalame in the very next few hours. Malo te ai le mata upulea. O se tu ua lalo na watu le matanga wenga. A mai se la tau iolo whaia tonu o le matanga wenga. O le whaalawi lo ino suafa ma ngoa ma nuu mawhio anga o mai tangata nei ai mai se o le mātutua o la tūtau sanga. Puipuia tangata e ui na ua manatu ua a fia mamolia ai lei tau salaina ma faa maonia i luma o se faa msinonga ma se suenga faa le tūla fono. Ya, tau sia iau tangia mai, ia lea fo i tu ua lalo. Ai o te hofo fo ia i lātou, o i lātou o le matanga aluenga e puipuia le tūla fono. A o se tasi, a o sesi, a o ai. Fo i se tangata, te tau na malama i mea ia ma whaia sana fautuanga, wha le tūla fono, ina ia puipuia ai le matanga aluenga. Puipuia le minsta, puipuia le fionga le lipalmi. Tāsia ua mai ona lo tea, le mata upu le nā, ma whaia i ai se whai unga. Sa rafo mai se tasi o uso ia le video ia whapefo i ni ata na tapu e mai. I aso i o malolonga o le kirisimasi ma le tausanga fau. I maketi i Savoi o maketi i Tōmua. Oka le matau tia. Le nganga fifia ma le nganga whaftai sa mai tawina ai. E le ngata i o le maketi o ia. Ai maise o i le mea sa fola ai le tele o le tau mawha. Whai o le mea a ano. Talo le whai ma le ulu lae. Whai le fuata le teimine nei. E maketi o ia. Ai maise fo i o le tūlanga mātango fie ma le mori mau i fuala au oina. O le talala. Wawai atu fo i le tau o talo. Wapa u lalo luas fultala ai oka se tau talo. Mātango fie le wawai atu. People were able to afford and buying taro at $20, $30. E te wawai atu. Ele umi aso le au wawai atu ia ua ka ai ia kankalo isi whaifato anga o le au. Ele I umi ana ta oto mai, palasi mai, alu uma. And that gives me to the other point that I want to raise here. Awa lua nei vai aso. O whaatino atu le mātalanoanga mastasi fo I o tamali I longa. I lana lava fo I pisi nisi o lo au mai ai fua o whaeleleanga mai Samoa. Ia le o le nā fo I o le kilia ino uta e taunu mai Samoa. O loa, o containers, o pusatalo, pusawhai, tangatalo, o le ufi. Ona le mele le tūlai mai Samoa. Mai te tau o na whaia iai ia se sairi ringa ma le sila fo I e whaatulanga ia le tūlanga ia lava tau mawha e tutoe I le atunuu. O isi tau mawha whaasili. E tau na o mai e atunu ui fafu. Tō tele sa mō lo iai, ma lala ma papa au i atunu ui fafu. E le ngā tele nā, o le tātou mā lo tua oi, le uso i atuila manua. New Zealand, Australia, Hawaii, Amerika,
le atu Asia, ia whapena foi, ia le atu Europa. O le mele sa matana noa I male fionga ia sala, kome lauano. Ona o le tātou Samoa Export Authority, le pūlenga o tātou o loa e au mai Samoa I fafo, mātunu I fafo, maketi. I le tāu o tele, o le whaaso soa le lei, o containers, talo I lea I tu malo, male I tu malo. Ina ia o atu fo I lesi I tu malo, o lo lava le sapalai, e whaatu muai containers, container talo nei po, lava o loa. Ina ia whaatu mawina ai le whaatu o tuaina o I tātou. E mawhaio na tātou sapala ia se maketi mo le tausanga atoa. Ina ia aua nei whaalangorango e tasi le tu malo. Ia pe na o ni whai whaato anga se to tolu pe to whao le nai tu malo. E le mawhaio na lātou whaamria ina le mana onga. The supply will never be able to meet the demand. Limas fultasi tu malo. Tofu le tu malo. Malea masina. Sfulua masina. A o 4 containers. E o atu le whaasolonga. I leisi I tu malo, ua lewa na tā pena mai, leisi I tu malo. O le a whawhai fo I le lātou to anga leana, e to toa wa I vai taimi. Ina ia aua na I motu sia lava, le tātou sapalai, a wao se mea sirio na le. Mai e whaingo fia fo I na lusi ai ma tātou le moa se maketi. O le ma whai leo na tātou sapalaia, ma whaamaria ina le mana onga le maketi. E ma whai ona whai nei, a mai a tātou container se fulu. Ta iono se lau ia tangatalo I tono le container. Ai o otu lesi masina, wale ma whai ona tātou whaia. Ona e lei whaatau toina se system le lei, se whainga whaavai le lei. Se sila la ia leo Samoa iai. Ma le tātou malo, I le nā whaatulanganga, o le a whaape nā fwoi o na manuia I le tamau ainga. O le atunu ua atoa, awa a whaila e 5 tasi a tātou. I tātou I tō malo. Se furu ma le lua masina o le tausanga. Anona winga, e tai tolu I tō malo, e whawhanga ina pe maua I a se 5 containers ina. E whai whaatas. E so o ane le I tu malo, so o le atunu ua atoa I tu malo e 5 maltas. A o tau nuu fo I o le a whawhai listo anga le ua fitu masina, ono masina le matua, a leisi I tu malo. Na paule nā le vainga, e peo na mawhasoa ma le fionga. I a sala kome lauano. O se tamali I eio na tamai I whaapitoa. As an export broker, e mwhai ai, ona whasosoani I le kilia ina, ma le au maia I tua o tātou o loa, ma tangatalo, containers, o le tonga ua umana whaasu, fuo whae le leanga, o le talo ua umana fisi, o le manioka ua umana fisi, o le ulu ua uma ona vavalu. Ina ia mautinoa, o le ngāru wenga lea le malo e tau na whai le vā, whenga iai o leisi malo ma leisi malo. E leo se mea le lei ma ta tau I le vava ai a le Export Authority. Le anga iane o nai whai o loa ma lau whai whato anga. O e ngausi o loa. E mai ana whai le lātou selselenga. Ona whio soila ia tutongi o lātou pāsese I vaalele. Ai malanga ma whelelei mai I New Zealand. Ausitalia. Le atu Pasifika.
Amerika e su e se maketi ave e i o lātou oloa. I leo se mele lei. O i wa matua ia tangia ai le tā ua tele o le tō whāna e le fionga le li pārmia. I le whātuina o se Export Authority of Samoa. Nā, na tau nuu mai lava le au whai whātoanga, ma le au whai o loa, le au whai whaiwa, fua whai le leanga, fua lava i le Export Authority, le lato headquarters i Savai, Malaysia headquarters i Tomua, to tongia i nā tupe, i fua whai le leanga ma lato whātoanga, to e foi, e whai se malolonga, ma toe o i o lātou whātoanga, ma o lātou watinae. Lale tūte le malo, whātū le warehouse, whawhai ngā luenga tangata i awa noa. E ma whai eo na lātou sort out le te leo lea, le talo, lea tua i ngā talo, ma whapena o na whai le packaging, tu ato, tu pusa, tu tanga pepa po lea lava, mai te tau i warehouses te tele nao na iai. Ia ni fulisa te tele ina ia whaasau ina ma le leipea le quality o nei o loa. Ala o fo i leo whai whātoanga. Fo i malatou tanga ua tūtumu i tupe lea ua whātau i le company peo na whaia le estate tausi le Westec in those days. O matupe malolo, tiutel malo o mai e whaasanga. Whelelei mai whafo e o mai, e o e so e ni maketi. E la o iei mea ia. Leo o ave ese mai, fua whaele leanga ma loa mai lima o whātoanga. O leo whai whātoanga, ma leo whai whaiwa. O leo o umana tutongi i lato. Their responsibility solely is to return to the plantation and return to work their fields. On the other hand, the government to government on a diplomatic level of negotiations is their sole responsibility to find the markets overseas. Ta ua le nā, o le tātou tilo ma mata ma wawa ai I mea I o porkalame, ma tina ele lei ua whatulai I le malo. Ia au tōsa sila ie. A o le na whatulanga le fia se lau e kalesia ma tāpua inga, o wā rota, o le pūlenga lea, o lea, Assembly of God, le kalesia katoliko. E taulo mai containers na. Tātou te le tau o e sue ni whare o loa ni tia mangi sainga mangi ai. E whatau e tātou containers. E whatou langa lava e le whaiwhe au ia. Le fia o tangatalo lātou te o ma ave. A whai ai lua se fulu. Pe tolu se fulu ia fwoi mata whale o le lātou pulenga. Po le e kale sietas. A se sila ia. Sa ua le whaiwhe au ia. Se I atu. Tolu se lau. Tolu se fulu tangatalo. Molana e kale sia. Tolu se fulu mata whale. Alu tangatalo. Valu se fulu iwa se fulu tā laele. I le lua se fulu kilo. Ai alofa iei. Ave le se lau por se lau lua se fulu le kilo. Ele I uma le masina a ua uma le tangatalo. Fia se lau ia. E kalesia ia ma whaiwhi au le ua mai e la lango mai le mataupu lea le malo molo na tamau ainga. O le tō sao I matau le nā. E ala le nā le ina whaatulanga. Poroketi ma fufuanga le malo. Aia te au e wha leo. Ma wha manino ma wha mal malama. Le tūlanga e wha ta oto ai se awivi ma le wha tūlanga ina. Ina ia le leiai. Ma vave. Ma ua le tupe alu. Mo le tamau a inga o tātou tangata ma le atunu o hatoa. Oka se sao. Oi se whaiwhi au o le ale mana o e whaile nā mea.
We are exporting goods from Samoa, Samoan-made, manufactured goods, and it lands in the hands of our own Samoan people here in Auckland, Wellington, Christchurch, Hawke's Bay, the Bay of Plenty, Dunedin, Otago. Lalme whaina whai. Nena lein sau no le fionga le riparmia. O le taimile nei, i le whapeo le mana o le malo, a o le whanonga o le malo, ia ngā lulue whaatasi ta ngata uma. I tu tino le malo, le ngā auwhai ngā ruanga tutofi le atua, ma le ainga salevi, ma ta ngata lau tele o le atunu. Ngau tau se sila la iai mea le mata uti o le ngā ruanga. Because the manpower will be needed all the time. And the operation in this project will be like 7 days a week, 24 hours a day. E makua move vale. Awa te tau, e la umai lava ia le sapalai ia whai whātoanga. Tauna iei tangata le warehouse, e tauna iei tangata la tau te sort out, lea tu ai ngā o loa, lea le la po o le o lea, sort them out into their sizes and the quality. Alan ta ua mele o tala noa tuai. Ina ia tātou usiu stai I au lape a tunu unei. New Zealand, Australia, America. The biotechnicians and also the criteria to satisfy these biosecurity rules, regulations, protocols, and laws. Ina iamana ia ilu tātou usiu stai tu la whono nei. E vave foi o na wha ngā solo mai le tātou talo. E le umi o na tūle container. A ua tufa, ma ua le eise se talo o tutoe. E o atu le teimi e ngā sese ma tāumu mawhai o loo māua lunga le quality malona tūlanga le lei mana o mia o le tofo, the taste, fresh. Felesi le talo. Ea, e se si. Wa taupu nei e mawhai on tātou ngā lue whatase, re whafonga mai fo I le tunu. La tū te fia tongi le maa ma velo le aso whapea, whaftaisa vea, whea lea tau nuk mai container. Whea lea o le awha mautu iai. La le teimi tai au e te talai. E longo atu ai. E tāle fitu le tai au o tau nuu le container, tāle valu o te tala. E tau nuu ifo container e lima I ngā taipo, whela no whanga la tātou wō. E awa I container, wau le fwoi e whanua o le malo. Lea lava o lo o awa noa, e le I whaia I eini fuafua. E tau nuu ifo container sina e lima wa leva. Na whau musoloi sa mo I ngā taimo le malu o le tunu. E ave ale tasil tangatalo tangata, e luan angatang. E ave le whale fisi ma ete ma tu pepa. Tele awala le lei ma whai eio na tātou talanoa I le ngā I luma lumana I o Samoa. Ma le whao ngā ina o tangata uma. I whainga whaavai fau lea. Ua whaata oto mai e le malo. Ina ia tātou ngā lulu e whaatasi ai. Whatalo whatu 44 Samoa, malo so I Fumaria. Whatalo whatu le uso ia mau hunt. Kota malo na whaleo. Malo le whamalosi I ngā ruenga tau longolongo. Ia whapena foi. I le... I le tūlanga o le au mai o fo nisi o mata upu mātango fie mo ile ata mo le fifie ma mala mai fo I mea lo tupu le tātou tanu. Whasala lau nua, tālo falava, Happy New Year to you, Amelia Mikaele, o Rambo, tālo falava, o Valu Eti Tea, Happy New Year Savea, yeah, Happy New Year to you too. Ray Meleisea, alo vatu mun wia telele. E tātou wo e tāle pese lea.
Vavai i ei foi. Ai ia e manatua. Le lava e wha solo lava ia le teimi ei. O fia fianga, o le Christmasi, ma le tausang fau maso malolo. O lono e ngala to tele ale au malolo le fale. Ai le malolo le le. E la mua i ke mium. E malolo le ai, malolo le kakia. O le tele lao me fai i vai teimi le. O le ai kuka ai, ta sese ai, inu, ta tia, ka ngulu, ka vale vale, whaali, ile kuai ako se me ai. O le tele o ngase o le tino, e mafua mai me ai. Tala nda le matu ta mama tua na whaira vai le, ma le uso alo le tele ua se lau ma le ono tau sangolon soifua. To ine whatutua tele i ana vai ia whakaula i kuma. Ai to tele tangata o manuia malosi ai. Ia lea la, ua whanga solo mai fo ia i mātou, ia lea fo i to mai wha na mua. Ai wha le natura. E mwhai ai, ona fo ia ngase e mafua mai i mea ai. Mo tau ma le silifia le tātou te loo. Le tātou maketi le nao lo o te puni na mamalo lo le temil nei sifuma le tolu Lappington Road i Otara. Le fionga le saole i atuala ta wā tau pa utino ma le whatua a peka ono lo malanga mo le tolu vai aso i Samoa. Longa winga la e te le mawaise vai ina. E te wala au mai i le ta māloa fai vai palu vai. Ia le i a tau o sa vea. Ia. O lua tasi lua iwa wha, fitu iwa lua fitu. Ai fo lunga o lau whangu nā i uma details ma le telefoni e sota i mai ai. Wala au mai. Ia wa e umbi o whaise malo longa. Ale fionga e tuala ma le whaltua i a peka. Ala na winga. Ia kere whakarikala ia e te wala au mai. Ia pe te fio mai le tātou li tio. Ia i le tu lai tolu i aso ngafua e tau i le aso whareile. Ia ma le tu lai sfulma le tasi po le awhasuma le tasi i aso tona. Whatua i lau vai. A leo le nā, wai au kakele. Ia ngai vidi mai lole o lako i kiri wakule vai a toi. Mo i lato uma ai o malu o sa mole maa sani o nanga i le tātou maketi lofu ma lua. 22 Templeton Place. I Glendon i Manurewa. Ia, o lok malolo ma tāpuni el tātou maketi mo raso malolo. O lok malanga fo i le tua fine a Maria Nive, malta mai tai o Marita. Ia, e whaile la tā whaunga ma le malolonga. I Brisbane, i Australia, ma Melponi. Nono winga. Ia te latu fo i lae lokal whaitoa. Ai sini lo wala umai ale i atau sa vea. Pe te fio mai fo i le fia finei, ai o te le imana vai le tau le tu lai wha. Ia, e watu lau vai. Mantua numera, o lua tasi, lua iwa wha, fitu, iwa, lua, fitu. Tātou o tale pese. Ale tia maa, whai mea lofa i a te oe. I le nei astona i mua o le tātou Tanoa Ava. I le tausanga le nei. Lua felua sifurma le lima, le aso tolu, a lua felua sifurma le ono, le aso tolu o Januari.
Ia le na o whawhiwhianga sui whiwhinoi mauto tasi a suao. E le manawa i o ngā ruenga walau, whai ngā ruenga isi. E le nei fo i astona i mua o le whasoa. Ia a wafo i le tātou Tanoa Ava. Le ana ava mua i le tua i le tātou porkalame. Tau mawhafo i se ava ma mori ipu o le tai au. Ia o lea fo o tātou tūla lata e seu i whanua le tautua i le nei fo i astona i mua o le tausanga. Lua afe lua se fulu ma le ono. Patalofa i le tamaitai Amelia Mikaele. O Rambo 01352. O Valu Eti Tea. Ia ma utou umalawa o anga i mai i lunga le tātou porakalamea le ala amalolo. Ray Melisea, Mark Solo. Kama i sao, sui ai malea mio malengangana. Ile nei tau sanga. Aloha to you and Happy New Year. O si o le senga whamuina Vanderhof. Pea foi muangu ti a lupe. Alapai, talo falava ma lole soi fomruia. O manruia whapitoa i o le tausanga fau i le fionga i le ngaftas. Po le sunga fo i atu i sa mau fata si ale ngā. Ia whapea fo i le tausiali i le fionga i ale au pepe centenary. Ia mane whanau pele. Ia le tamaitai o baby sene ma baby whapale. Ia whapea fo i ale tātou ainga atoa. Whapea nā fo i ona whapamiri atu i le fionga i le tole a foa. Sunga a tole a foa. La uli ngā tolo ai, ia whapea fo i siona tausiali i le fionga le whamausili ni vanga ngā tolo ai la vea. Le tamaitai o Soalo Priscilla, ia whapea fo i le li o Soalo Irvin, ia ma le tamaitai o Lloyd, ia whapea fo i le uso ia Matt. Tamo David, ia, mauto umau le tātou ainga whamanuia le tausanga fau i lo tātou ainga atoa e mesil tātou tina o le ainga i Samoa. O lo o whamuli mai ai. Ia, ma tapua i mai o tātou whaiwa. Kula le ota, hauli makahiki hou le atoa, watching you from Kailua in Kona. Aloha to you, my brother Kulua. Ace Sefuiva Satele. Watching you from California. Ia whapea fo ia Mase Pale Taonga. Mase Pale Taonga talufalava. Sale i mo funti talufalava. Ia whapea fo i le toa tine o loo anga i mai lava. Whako le a umara sia kako mi ala e whaia. Mai timu ia. You're the best hero of Samoa radio host, MC ever I heard, and I enjoy your show. Appreciate the good news, the laughs, good looks, always fresh, especially the use of the bilingual language all the time. Ia lelei, whafte tele lava o timu ia. Ia, ai ngata lea. Mo lesi sanga por tele, talofa lava, happy new year to you and family. To tele o tātou waingalo o anga i mai lunga nei. Piula lene le alunga, tālofa lava TP ainoa. Tālofa malole soifo manria. Tālofa atu ma whamri atu le tausanga fau i lau fionga le li konsula. A whi mata, palsa lue whapon le lua. E le ngata i lea, tāwalunga atu le tātou tala. Lea wa matalia le vai asa mua o Januari. Pe ona o whailo le whangatia o le mana ilo tango e vanda se peni e whamau i lau kalena. O le aso sa e pa u i le aso sfulma le valu o le masina le nei. O Januari lua whelua sfulma le ono. O le aso tonu lea. O le a whatino ai le lotu o le tapo inga ma le talo sanga momoli a Samoa i au kilani nei. O lea tālu sanga, ma mō linga tālu sanga o mana onga. Ina ia lo whangia le tua, le wholaunga, ma le sāwa linga a Samoa i au kilani nei. Ia masose atunu o lo langi lo iai o tātou tangata.
na ia wha malu a au lofa le tua i le tātou whainga malanga ua amata. O le tātou whainga lotu la lea, o le a whatino i le aso aso sifurma le valu, o le masina fau le nei o Januari, lua afe lua sifurma le ono, i le tau le itu lai wha i le fiafi, o le a whatino lea i le maota o Samoa, i Mangele. O le nei whamui moe, ina ia talo ai le mamalu o le atunu, tupu mai e o Samoa for le tua matausi sa wao ma ubanga e o lava e le whanau. Le au whainga luenga tutofi e le tua mo lātou whatua. O i la tau malolo manu malo e kale sia e fia a fio mai le tātou whainga lotu. O moli ai ilu mo le sātauro le li whaolo Jesu Keriso mana onga ina ia wholau i langi maa le wholaunga Samoa i le nei aso i le nei fo i tausanga. Ma le nei fo i vai tau o mea tutupu mai. Ia, kau mafa le nei ma kau sami le kou fale pēr mai a ia sauningo le tae au o le tau e kale sia ma le tau na i le tau ainga. A wai leo se whainga ai le mea leo le a whai i le whainga notu. O tālo sanga mōdia ina ia lofa mai le tua. Maanga le lei le wholaunga Samoa i le nei fo i tausanga. Se luka a foa, talo whalava, watching you from Campbelltown in Sydney. Whainga me, lama a fualo. Talo whalava malo le soifumanuia, Happy New Year to you. O Tonga Tulimoe, talo whalava, Happy New Year. Ala i whata Doiran, watching you from Lakewood, Washington, USA. Happy New Year to you. Ala Isfata, malole soifumanuia to you and your family. Katerina Mauingoa, watching you from Perth in Australia. Ia whapena fo i ona whatalo whatuai le uso. Tamaya Hans Webster and his lovely wife, the kids, the family. Happy New Year to you all in Perth, Western Australia as well. Sophia Ioane, Happy New Year to you. O to le pai asilusi sione. Ya, whapena fo i ona whamanuia atu le tausanga fau ia te oe line i saura. Ya, mamoe ava ngafa. Atalo fatu i lau sunga le faltua. Ya, mai se fo ia le sunga le li i toina. Reverend Elder Tina Tali Ngafa. Ia malfaltua ia moeava. Ria tele le amatorio le ngaruenga le neitau sanga, le no whaalo, malu le kalesia e whakasa kalihi i Hawaii. Ia, e o le foi alo fatu ia. Le uso whaife au ia Reverend Etisone Ngafa. Ia male faltua ia Henrietta. Ia alo manuia i mātou uma i nei. Line i Sara, ta alfalava. Rape fo i loma ropati. Ku la leota, whavale tu i loma. La lautusi, mai le visa le mo, vai o le visa le mo. O la e mata mai. Rape na fo i o nano fatua i le fionga ia patele Paulo Filo i ali. Christchurch, la o mafuta mai ai. O whaalua alu fata, alole se fomaria, pola tasi o tas, watching you from Melbourne. Ya, whamaria tu fōi e le tausanga fōi lau fionga le sao. Pola tai vau, pola, feo, maumea, ben le lua. Ia malfaltua ia sina, ia whapea fōi le nofo alo, whamamoe lo mōle soi fō maloloina, maua fōi le saunga le mū, ia male fifia i nei fōi aso. Lia, ale whao, Simeona, talo flava mia le telele, ia le tausanga fōu. Ora le seu i whanua le atamaso ali ingo le nei aso, manatu sa wha amaliina fōu i lo finangalo. Ia, mamaua i fōu i le ata mo le fia. I ma e malamalama i fōu i mea lo oanga i ai le tātou whainga malo, ma mea lo tupu mai i Samoa. Ia, ma tātou nofo uta ia,
Joy Lynn, Hong Sale Apanga, Ruta Talitua, Talofalava, Alole, on Saifo il Leaso. Malosi ti munga I Aukilani New Zealand, Mau Toltonu Foi, o le afa penalava na fa le tontoru ele talo le tau. Mo leisi tolu aso olu mana I pei ona ta ua I le tala al vai aleva ai tau. Colleen Torrea, happy New Year to you. Yeah, and I hope you had a beautiful one. Michelle Utualunga, oyo Michael Utualunga, alole soifu mria. Aftaile mafutamai, ya malitangata muli senara tuya tua. Ala fambaile tua, bailua tusa so tato manuia. Manuia le launga ina o le upfolfola le tua elana au whainga luenga tutofi le asua tai au. Pao fo I le talaia pui o malu talo malu tapuai. Ia iai le anga le leio le tua I le au whainga luenga. Tamam tina matutua o le tunu. Rofa tele mo tau, mo le saunga le mo, o fo le fifia. Ka pea fo I latou o latou whaia le ngā luenga. O le va ia fa le leo tau I tono o loto I fale. So fatasi Maureen tu fele. Ia we koe saurua ai umaru masia kako mea. Ia alo fatu mrolua. I think they're back into West Valley in Utah. Ia, on via tele. Nai fou, mareko, talo flava, malole sifua. Ia, pa mangalo se leo ona le ne yasu. Tato whailoa I le asonga fua o mua. Ai tu ua tau se tasi o pese le ia tau o sa vea. Ua whai ngoina. O le nofo to tasi. Whamanvia tuai. Ia, I le malu le tunu ua me se fo I le tina matua anti vai tupu. A tawhai ono le avasa. I Salt Lake City, Utah, maletua fine Jane Lawson, ia, na lo le mafuta mai, maduia fo le a wata tau sapati tai o le asto na I le vanga lea. Ia, ma anti whala velave po la ulu afamsanga, maletua fine ia Ivana. Pesele ataua, maduia ai, ia malolonga fo le fiafi, ma le anga iatu I le malosi o timunga I Aukilani nei. Those are the stories about our people today. We'll see you Monday next week. Ile por kalame mua o le nganga ifo whaiva o Samoa. Foto atasi ma fau ngai wa sau tualasi le lo fai mo oe wa pei o se mai awele lai se iangi mai si o le o tafia falongo iai la upele ea o fea o ai Lalo langi pua o male manunu Wa sola le la fa sulu Unai o foli ngai Wa mo atu Be ana ela Talata mai Se kusia uma e foi mai La upele ea Wasili o eleva ai E moni ai o Solomona o vai e telele tineia le lofa e sole sami
ma le au e wheta whiai. Le timu ngai se i tō mai, wa o ngā lalai le whia inu mai, whai mai e sotana, po o a upele ai. Lalulangi pua o male malu, wa sola le lava sulu sulu, unai o foli ngai, wa mo atu. Pe ana e la, talata mai, se fusia uma e foi mai, la upele ea, wasili o eleva ai. Le masoninga a oe maita, lau pele e ai le whangaluina, o te te wina, pea oe isi o ufatu. O nā punava o sio tau langa, o mea lelei, ma mea leanga, ua le sawai, so o se tangata. The world is cold, the world is gray, you turn the sunshine away. You will never know an empty heart, till once more you're close to me, as close as we can never be. I'll be longing to hold you again.